E toe whaatala whaatu ia le tātou por kalamele nei vaenga o le aso I lau whita whaafonga ma lau whaafonga anga Samoa po o whea lava. O le nei ke lope ma le nei lalolangi o lo o e maua mai ai le tautua mwhaiwhai pea ma le o nanga lau si whonga o le tai au fō. Ia I le nei vaenga o le aso o le ua mātou tū la lata I le fiafi. O le ua whaasolo ina ngoto I fo le la ia mau o mai au o le puisai le nei tū lalolangi o lo mātou whapea o na au mawai ma no pia iai nisi o tangata o tātou nu mai se lava I le tū I sa sae. Penga malo tutuila mamanua ia pe o inei le malo tele a ngai ma iai ia lo lātou fo I iai I le soi fuanga nei. Tātou ai nai le malo tutu tasi e a ngai atu New Zealand ma Australia. A leo te tala noa tu wha tangata ua tu ua le mea na whanau ai. Ua ese ma le tingpusa na olai ia ma le nofuanga na whanau ai ia ma olai I lona si o manga wha le tangata Samoa. Iona whanua lanu lau ava lafu le mu o lona sami tioata ma lanu moana. Ia ua whaisi umi ona tuua. Ia lau whanua ma ia a o le lava o tātou o mai ia tunu ese o tunu mamau ia ma whai aile ngā ruanga o whatu ainga ia ma o lai o tō walo mani ia mātou whanau. Ia pi lavala o se rangona fia whai a ele loto. Ona ele ngalo a le temi folia o le tau a fiafi le vai tau o le tangi o alisi le tātou o tunu. O le temi e pa o ai longo mai pale o whaife au ia o lali o mea uma whapena. Le ale winga o ia mea. O le whaamanatu mai ia I tātou o Samoa. O le temi o te tau na whawhale. Temi o te tau na urfale o matua o whanau se I whaisia fiafi. Pese se lotu ma pe o nai vaenga I e tau apa iai ia le mafufa. Ma o tele ina ngalo. O tele ina le tue manatua ai mesero tātou au mawai nei atunu. Ia iana I ainga o loo whapena tau ave pea ia si vaenga leo le soifua ma leo la. Ai elo tatununga I le te tau na ngalo matua ngalo nimo ama ngalo ia I tātou. O se vaenga tāua I le soifua ma leo la. Awa iai teimi o leo la I uma tātou su e ngā manuia wat. Le ai ia sisi. Le la whet lo tala. Le ia sisi tātou wha vale I Samoa. No fono foi Samoa vai me so walu tialu New Zealand tialu su se lotu te lotu ai. So walu tialu New Zealand so walu tialu Australia pe so walu America si. Ta si ale aunga. Tātou ese ma New Zealand. Tātou ese ma Samoa, tātou mai New Zealand, tātou Australia, tātou mai America. Ia, e tasi ale aunga mai le lua, e lo ule tatonunga, o le aunga tātou ese ma tātou lau whanua. O le sa ili manuia o le tangata lawaia. Ia, su e manuia. Ile ia se si no fono fa peso walu America e po I se lotua o te lotua I ma. E muli a mena o taunu mai nei. Io e muli a mena ina o tātou taunu New Zealand. Tātou taunu I Australia po fela vole lalolangi nei. Pio nei mea muli a mea mua e ta pena e ma fau o tangata. Ia, o mautusa o pe pa whainga ruenga. O se company o te whainga ruenga I pia o watu. O so no mela e whawhena maua so no mera whainga ruenga I Amerika pia o watu I Amerika. E whainga o fi, pe e mua ta pena le mawhau I mea umana. Au se upu se whapea I o e tautia mai sa mua whapea te laturo I New Zealand. Lea se lotu, lea se te laturo I Amerika. Tam fai fatu se lotu le se mawhauwhaunga se tasi se lua pe se afa mawhauwhaunga.
tau te olo I mea moni o leo la. Io le lau te tala no tuai. Io e. Ua te lele alofa o le na fio mai I le nei lalolangi Ia ola I tatou mali e lava pule tatou te whaawhetai ua te lele alofa o le whaaola mai na whasatauroi na maliutinga mo tatou malava ia sawa I lunga mali e lava pule tatou te whaawhetai ua te lele alofa o le na aula mai. Olo na lava toto e ola I tatou e whamangaloina e mawai loto fo mali e lava pule tatou te whaapetai ua te lele alofa o le whaaola mai ua tele le alofa ua tele na ua le alofa tele mai ua tele pea lo alofa fua mai ia I mātou whaftaita mai le alofa whaftai lo ngalelei whaftai lo tausi whaftai lo taitai o lau pui pui ma lau leo leonga I lo mātou ola au lia manuia le nei aso mātou tu la lata I le whaiwina o le nei vai aso I nei le nei ma lo mātou no fwai le aso whareile I lo mātou atunu ia manisi vaenga o le lalolangi o lo o whapea o nā mawai o mātou tangata mātou te pepese ma vivi I whaftaia lau fio whaftai mea malama ia ua mātou iai le toe aso le nei masina aso tolu se fulu ua I aso I lo mātou atunu o le masina lo na lima o au whainga mātalasi ia I lo mātou ola ese teimi ese le tau ese ainga o le lalolangi o lo mātou o nofo mau mawai e launga tasia I mātou ia mātou talu talonga ia mātou talu sanga tau watu ia te oe whaftai mea malava whaftai I le ola ma le malosi whaftai mo le nei aso fou wau lia ma le manu whaftai I le whaola tangana saunia mo I mātou wala au loa nganga pa ia o lo mātou whesoa soni siri a fio maia tau to lua le vai ma le ato toa ta pena ina ni manatu ni langona ia am ese le ita am ese le vaviole ia au mai le to file mu lau fio io mātou loto e whaatino I nai fe au mga luenga woi fe au mga luenga o le neipo maua so vi inga vi iai lau fio ai au lava io mātou tangata ia pa mangalo I mātou I me o mātou se salai lo mātou wola so na whai ma lo mātou wola le manatu atu ta mai wha manga I le toto pa io oike riso lo mātou li iman whaola o mātou wole ma wala awa amen
Pese fitu se fulu lona foi numero tono le tu spese ia tata pe pese le ia fiafi lea ua lata ina poisa matou nei California i America nei io i foi la le talitonuga ia fafta ia i le lofa o le atua o loo maua le soifua lau lelei ia te oe ia ao le ola fo'i i le nei tulalolagi o loo matou ona nofo maumau ai tele me tau o le sole nei i lo tatou atunu apena fo'i nei atunu o loo matou o maumana nofo ai o fuafuaga fa'a le malo lenei atunu o Amerika ioe o fuafuaga fa'a le setete lava ia po fe lava le setete o loo e nofo maumau ai pea faapea o le fa'afogafoga mai o se o Amerika o le te ioe ia e tele fo'i ia mau le mau ia le faapea mai it's 11:35 a.m. Oi, ele tala surulua ia te uto i fele. Melbourne, Australia, i saura langa ia pe folinga mai fitu i tulai se tatu. Ia temi ne lo sui de matu temi ia ua fai tu la te lole se matu Samoa. Ua lima se matu ma New Zealand, fitu se matu ma Sydney. Ia manisi vaenga Australia ua pi mai fo ia vaenga Australia le ini la tu temi fo ia fatu ngaina ia tau fa pena le swing o temi o le matu tele vai tau o le spring ia por vai tau po le o le totongo o la au ia le funga era au tu no fa pena ia ile o te mamau ia no matu official lola ia le tau o tu matou le tau bevela o le tau mafanfana o le vaitemi o le sama ia manatu le ua o mana ave tatu fa polo man fasangi tatu vi ia le tua i lona ngalelei i lana tau singa e le mavai ia te oe ma uma tatu uma ia ua te me fo ilo soifua ma lo uola tatu fia mo tatu sapi i ona manuia ia o le pese la lena o pese lena tatu pe pese ni fa pialo na pese ua tele le alofa ai fai mai le mafaufaunga o tuspa ia na ave iai ia na tata iai le mafaufaunga o tuspese e maua mai le tusi e Ioane le evangelia lona mata upu se furu ma le lima e kisi marvi suma lima a lona fai upu se furu martonu lela fai tau ina tuspa ia le atoa lona fai upu se furu martonu suma lima lona fai upu se furu martonu e le sili lava le alofa o se tasi i le nei alofa ia tu ina atu o se tasi lona ola mo ana wo ia foi po sfulu lua i luma atu o suma tu fapea o la upolo inga le nei ia o tou fearfani pei ona o alofa atu ia te o tou pei ni upu tau mawai pei o lea ua tapena Yesue e tu uan maftanga lea ai fai taula i le mata upu atoa e ele metafoa nan whaonga Yesu le metafoa i lea le metafoa o le pisi tala whatusa
le metaphor o le tala i le vine o le lae pipi ma le lae le pipi ioe a fai o se o tatu fifa pena a o le aunga la vole fa moi pe o le o manino Yesu tau la a tuua le fa solo tua i mata o pusuono su manga e tu fa pena ina ia mafai o tatu manino mala mala i fa ngaina e Yesu o le tala i le vine o Yesu o le vine moni a olala i tatou a o Yesu la o Yesu o le loko ioi pese umana e fatua i le vanga lea i le whaongaina e Yesu o si pioloa o si tala fatusa metaphor Newa pena na amatanga. O le vine moni ma ona la. O au nei o le vine moni. A o la o tau a lo tama o le ngalue vine ia. So sa lewa au mai se tūlanga puri le Yesu sona tūlanga vā la lata. O tātou mai ia. Ai au mai e a mata lava le metaphor lea. Ioe. O ia o le vine. A o le atua, o le ngalue vine ia, o lona winga, i le mawhaina ola le vine, pe a le aisi isi na te ngalue ina le lau ele. A o le vine la, ua whai oe malala, a whai e pi itia e tātou le vine, whawhitai, a whai e le pi itia e tātou le vine, o lona winga o tauna tipi ma vese tātou, ioe. A o le a fai ana fai upula i e lua le nai fai pui e luna fai tu le fai tu nei o la upolo inga mai tasile me masen fa o le polo inga muli ale Yesu ale e fio ioe o le ia o tou fer fani pe ona o walo fatu ia tioto what does that means la le mo te fai ele to e lana o la u polo inga le nei ia o tou fer tu sa lana polo inga mo le ai e fio se isu la me ke o polo i fa pe mele e sele ma nei o le mele o te tala no so o tua ia o le me o tatu mala malama i le tatu nature fa tangata soifu e ala na polo i e su fa pe there was only reason na laina polo i Yesu e sea sia mai se se mafuanga e ala na polo i Yesu lana toe polo inga lea a le lucia because Jesus he knew it mafuta matangata nei le fia tausanga tolu ola i le lalo langi lona tolu se fulu mon tupu tausanga ai amtaina tolu se fulu on tausanga lona matua ai amatalola nga luenga toi manino le Yesu o le atua 100% lona tino tua lona pito tua sila persen i lona tino tangata pi oe ma u sila persen lela u fa nga Yesu le mele manino le Yesu i le va o le tangata soifua afa pe e loa Yesu oe ma lona winga o Yesu o le atua Jesus is God is Jesus God created us e loa le ala e le atua le natura o oema a o le i ma vai e se atu Yesu atu ua i lato le ua amatan na tala noa Yesu tu inga mea pi o le wala lata maitangi ioi e vala ai le maftanga lea le ala e fai mai o la polo inga le nei o la polo inga foi pa sumalu o la polo inga le nei ia o tou fe alfa pe on o lo fatu ia te o to
E le sili lava le alofa o se tasi i le nei alofa. Ia tuuina atu e se tasi lona ola. Mo ana o ise fautala iai. O le utala noa le mea fo le a mata mai lunga le metafoa le lunga o le whaongaina o le tala o le vine. A mata no na whaamatala o ia o le vine, o na tama o le ngalue vine ia. Solo mai lo ia tatu lalo. Ia o tatu o lala. Solo mai mangaluenga le lala e pipi, ma le lala mango. Ia, ma le lala o le tue nga, o le tue fua mai. Solo mai lo i lalo i. Ina ua o mai sifu lua ma sifu matu. Ia, o le la ua o le ngata ina tala noa mai le metafoa lea. Aua au mai lana toe fetalenga o lana toe la pata inga. O lana toe poloa inga. Te loe vai foi upula o polo inga. Tu se ina le upula o polo inga me faina tilo ia i saua inga le upu ale tatu atu o le polonga. Alu tango ave ese le poloa i tu elo polonga. E a folha. Meio polo inga. Tasilea ai e whaamta o sisili i tu la fono i e se fulu. O polo inga le atua. O le manatu le atua i ati oe mau tangata kivisia. Ia awane i whaia oe mau. Ma polonga tu la fono. Lalana le maliu i isu. Awane i whaia i tātou ma polonga an le tu la fono. Mai whana le upu le polo inga, e ma whaina o tilo i ai, o ina e au mai ele upu o le polonga. I leo tātou la, i leo oe ma o ni tangata tausi polo inga. Nanga le mwhaina tātou tausia. O le ale me whaia tātou. O tātou o tangata e alo lofa i polo inga. O tātou alo lofa i polo inga. E afua ai o no tatu sa ili au wala i Salamoa i tangata. Eoi. Isia, le sisi o tatu mwhain tausia polo inga ia. O le tatu whanaunga i polo inga ia. Tatu te ava, tatu te alofa iai, mai loa i tangata tausi lona vāwhia ngai malona tu olea. Na. Toi aluifo tasi ala wala tatu te uifo o le Salamoa. Tau te fiu e tausi tu la fono ia. Tau te fiu e tausi polo inga. We always, tau te fall short. E whale tonu a oe ma. E pagale la awala. Ai leo se me fu la whapea Salamoa nei, Salamoa tai au, Salamoa i oe. Ia pe o se whamalosi na a matatu ia tia. Whamalosi fo ia o ia tia. A ole fe au mo i tatu. Lea la le whai mai le. O la upolo inga mo uto. I auto fea whani. Ai se ame a rinto e wat whapolo inga muri muri i auto. O te lo, o au, o le atua, ma au e tasi. O le tama, ma au, whitanenga ia le ama ia e tusia ioane. Wa au ma le atua e tasi, the oneness. A le atua. So e manina le Yesu. O le toa se fulu marto o lua le nala tau, ioe. Ngā rulu e le toto sanga. Ele fe fani. Ele ngofo, ele vai ele winga, te tauna lo loto tatu vai de mele. Ele ma faina e vai me te ata le te fia. Ioe. A e sau fai mai se tuia on sai o uso, on sai. Ole ke vai me, there's nothing wrong with me. I'm a happy man. A e sau fai mai le tala se tuia on sai. It doesn't make sense. Ele make sense lo sau e me ke on sai. Ele ole upu na e te au mai e te on sai. Ioe. Pau upu ke sau me sole, la me ke akai, la me oi le ngai ke akai ai ma fa pena. Ke pe al mele. E ala na fai mai Yesu. Ia o tou fer funny, meaning Jesus knows very well. Ele fer funny la ore ia. Le ai manino ale latu.
tau sa ili po no foi le situ o no foi le situ e malisi mea ele o tai o mai mea na ile o maftanga le ito tono tu spaia o le tusi foi le aione le mon mawol mena e fai tau fia mea mata muli aione ele o mafai tu spaia na tu tono a o vola tau sanga tatu ba aiena e lo le leia Yesu e le fe al fani le ori langa isa that's our nature e lo le leia le natura fa le tua le natura o tangata na ye faia e ale natura o tatu te le fe al fani a fu le laro langi o me temine e tasi al awala le au mai e li liu wa tangata o le lo tangata sala mo ia na mea o lo fai leo na nei. Tasi e pau ana awana. Eoi. Le ngata o lo tātou talia, ia o le mawhauwhaunga le whakirisiano. That's us Christians. I le mwhain tātou whaitawina fua isi tua ngā aro tātou nunga lea tātou kirisiano. Eoi. Tā wana. Mana ia si fasi mele whai mai nei Yesu. Ola o toi polo inga lea, ola o polo inga le nei. Ia o tau wherwhani. To so o mai manimene ni pesen whenei, e le sili lava le alofa o se tasi ile nei alofa. Ia tu uinatu, ia oe vailai. E le leilo tau alofa pei ona o alfatu ia te utu. A wao, le ua lata mai temi. Tātou te le tue mafutain fatasi. Ia oe. Ia o tau i loa o tau i ali pe teru ma o tau uma. E le ai lava se isi alofa sili atu i lo le alofa nei. Melo te whetu, i o tau whearwhani pei ona o alofa atu i ate utu. I oe. Ta uara nā o le pesene tatu pe pesene i. Ua te lele alofa ole. Si pese mai la u, ai tipe pese mai. Ua te lele alofa ole fa'ala mai i le nei la dolangi ia o lai i tatou. Mali e lava pule tatou te whaafetai ua te lele alofa ole pa'aola mai na pa'asata roina nama litinga mo tatou malava isa wai ilunga Mali e lava pule tatou te whaafetai ua te lele alofa ole fa'aola ia lava lona producer whaafetai mo ia ia nga taua ia manai o nei mawhauwhaunga o nei manatunatunga ia whaatusipa ia i leo o si whaiwhiau leo o si whaiwhiau e oe ai o te fia ia na whionga e oe o tilo atu ma whaitau atu le background o le tustala mo whaitau atu i
context o le tau puato le. Ia pe o le nale la ngona a pe tau au mai fole le o se temi e momoli mai ai le me o le mafutanga tetea. Io e pe folinga au mai a whapena i lunga o le tau mawhai o Yesu e whamanatu i ana iona so. I le mafuta pea i aso uma. Al maftanga na tatou matua mwhana. O pufoina masaya na tatou avea tatou whana. Ma ai. I le lele tau whanongo mai. Ta sile na o te so le. Le o manatua ne o taura o tala le mele. A o ni le teimi e tala noa mai ai matou. Na yo matua o lo tina na fofoa ina ro ola. Teimi pe o le tele o fiafiso le. O tele o teimi na uma lo se lotu le fiafi. Io Io kaimi nga e whaki ke le pi e oi le o ke lo makua marko inga. Ko inga me la ia. Ro tala la ia le o toi mana tua te mine. Pi mai. Si kau ma le ko inga. Si kau si mafa melo matua si tau ma matua inga. Ia e whalonga mai ko inga o mai lo matua me ia. Oso marko inga. Io e agare matu sa fa ia ma matu fa no wat. Mi ba ai uto. Ia loko wa mio ma ia. Pi uma nele foi me ile. E lo famia o ko ngu ngai pe ale le o ko wa mio. Io. Ie se e loa upu masani le tu fa ngi o kamar mangwa o kamar kangaka ya. Io. Se na Maria tati e sauro la malisi upunga mo I ala utala. Se io ka fa le kongula le po le o ono mel o matu se io ola kai milia. Se io kai milio le fia fa nga lotuma. Ki nga lo ka sele. Ki nga lo ka le lo ka kulanga le o nga yo o lo tin feme. Vai. So se ka mai ki e pipi o ma fe alo lo fai. Menga ke mawali fa tai menga ke menga linga fa vale le o nga lo io fa penga okay ya hal waru si o te fa pe ma ai auto se mio ya mio tangata o ai anga se ngu ai kangaka le ngu ngei wa ai right very abusive thing o tala ya ai ka ke le ai yangi nga be ka o abuse inaso e saua ka ke fa alongo ia si oke mai la le ka ke vai mai le vau ko ka kingo fo le pe me oye vau ye yo kingo oye vau ye yo di ke ku o kro ngai soni o le temira lo ke le kiki o le ye la nei tangata matutua nei tenye mai tamai lunga wa ke mila nga ia langa o ke makua ela o ia o tu langa o le tin ia o ke makua e pi o fai for ko ia malo makua o makua a ri ke mai o le tenyo nei tanga te na ia o sumai ko fa finge lunga tua o matua nga feko ai male malosi male lau wa le malosi ko ia malo makua yo la wanga langa kele ine oye va yoki oye okay ku makume e lunga so ya atu me lunga le au le salulima le hale me ke minga o ngai e fua mo e fau le ka ore me ya foi de me lai foi o lai e la langa mo me pola lau ia e masani ya langa mai mo me o lafo no kama vo Yesu ile lau ke roe e umango ka kia ia mea nga ka kilo o le mea maku e afo e su ye lau
so le ai koe umang koe avia ma ia o loka kau kona se me o whapupu koe ia lafo ia lomtu ia o le samia ia po le ai unga fu peke ro le leia e ngaui uma lafo ia matou e so le ia le la o kang fongo fa koe pese nei pese ia pese ia malu fo le afia ia e ka pi le tau fio rolo e le ka fio rolo pese o le pi kau a backup mai ia la producer tau le le ai so le so mai au so e pese ma ko ro ku ngaso ko ama nga ia matu pese pe a to tele matu a fa pele ngilanga o pe nga ma umangisi man ko inga man lo maku oka ke ofo fo ngiga ku fi fa longo mai ai o le pa ulua me kauki e a luar tanga ilanga le sele ko le lo po fere me sa wingo ka masisi io e le winga na tala e mo ia it sounds funny to remember io le tatu tuana o e mali e fu le tatino fu no fo ma to e va ia ile fata waina o lo soifua ma lo ola na tapena mai nai tua ia ma ilato o mena o ke ata tele o ke sele o fa pe o fea le mes mai o le ba ai mai o nge ia ma o le ba ai mai o nge ia ma o ko mau ko amio io Tiba o fea o eri ka mai ka ma o tibi aku sava vadi tiba ye suru ye uma ka miki o lai lo uma ko lo ko akele fo isi ka miki o lai ofu vaya le awala a sau ngi lo ki ngi fe me tiba nga o kopi o ko fa nga wa pa nangi nga o ko ka miki o ngi ofu vaya ku le awala mata nga kilo mo tsori ki nga ko ki ana ta fa ya kam fa nga wa le leo em ofu vai so ale ku kuri mo ya i lo ko ofu vai kasi ka usangari ya ma de algo do me chole e a o i o to fa kong o le ao ma le po o le ele aí se fa com e misi so a sau ngi na fa mai eu le ao o le po le ao e o fa com vai o ko anga se ngu e ai kanga ngu ngi wa le vanga follow o ko ia ke kawile ia le o sau martatu maritatu ia tatu no fata se to mita punta pena ia mani mita punta pena mai na fionga ia a fio mai la fionga ia leota malo di fola manuia ia ua e tau mai nei ia ele vatil fo I ona o mai lunga re tatu tua ma tatu nanga ia e fatai le tua ba ia tu mata tu suru le tino tu mawina ia le malos la le tino ia te o le uso ia malenai tu langi o e fapeo e mafuta mai ai afia mai ia tapu kalame telefone nem ta usi ia tatu kala noina ia o fa solo por kalame ia fiafi ia eso no ia patar fa mai tatu o tu ma falon ia te tele tu le pa mole avanoa ia e fa filo ia tu le pa ia mole mamalu le tatu tunu fa talo fa tu lo tu pa ia mole mamalu tu la tua ia me se fo ia au sin ole tatu tunu lo fa peona fa fo mai ia me se fo ia lupe fa lele le tunu ia me se ia sungai fa fenga mo la tu fatua ia taina ne fo ia
toi ina o le kalesia ia o ua whapea fo o elders o le kalesia ona ua iei fo ina tina ua mwhai ona ave ma elders. Ia. A peti a kono ia tainane fo i le pa ia lasi o Samoa atoa mai ai lunga i ao se i o lava i lalo i se pite titi. O le tātou whatalofa lava le nā mo nei aso. Ia, whamalo atu tu le pa mo le amataina fo o le polkalame le nei aso. Malo whaptai i no whionga leo tā. Ia, o taua mai le tau ia tātou nisira. Te ro amatan maruru tātou nisira. Ia, wa amata na maruru mātou. A o le alava ua mana i alava e suru lava la i le aso atoa. Ia, ele o maruru tele la le fiafi. Ia ai a o mai ai teim whapene. Ia, wa amata fo i ona whaina i ofu fo i lea e peo se fautuanga fo i nai mātutua. Ia mai fo i o loo vaia ia nai mātua. Ia, o lea ua anga ia tātou le maruru. Whaisi maruru o le mai taimi nei tu lepa. Malo, i whamun mole i tata le whapea mai le o i se sound. Se whamaruru atu o te loa e le whaalonga e le o i se sound siaki lau device whamun mole. Au e te le wawe mai le se siaki a e lau device whamun mole. Ia ona a whai atu e leo ia o te taritonu o le nā o le lei atu ma ua i lunga nei, mole. Ia, ma lori soifua, taritonu fo ia, o mātou le ma te ia le tau fo le leo le tutongo la au po le spring. Ia. Sa po se te mea fo ia ona mātou tau nura ia le mai tau o le tau mawhanwhana ia po le vevela, tau o le vevela. A le uftoa e se mātou ma tau maruru. Ia, tela nina ni pita upu sa uta pena iai, i le nei aso i le leifo le ta tala noa tini. Ai le ta amata mai na, mo se matemi ma whanua na po, na mo fo i se temi e tala mai e tu maftanga sa whaia marita i tai o le atu. Ia, ai langa se fo i le tala na au mai e mo whanua i ni mea ua ia mana tua. Au te ton fo i yengi mea mana tua mani mea lei i le lau tau whasoa. Mala na whionga le teitai. Ia, se e taratala ama te tapo kalamenia pi matwalo. Tu le pa o le tūlanga ai o le mātou asia singa. Ia o le asia singa fo i lea e peisi asia singa fo i e whaawō masani. Ni te iwa aveseina nisi fo i le whapea ia. O leo tau ana mai umale media Samoa ia i New Zealand. I le tūlanga na ia pēla ona mau atu i le whatatananga ma mawhanua. Ia nisi na mua atu fo i o le media. Ona ua lātou silafia o le mau te o ia i o. Ai lea i o le tātou wā lea media lea le silafia e lea fionga le lipalmia. Lea na lai ona amai le afu i se whaamtalanga fo i whapea no tātou atu ai. Se te tala mai fo i alana awei ma. Whapea no tātala noa mai nai mea fo i o lae e whitala noa mai a tātou. Tue tas. E le o se mea fo le whapea e saua lunga e nukua whaingi. I interviews o le TV. Se media conference ma mea hapea na le ai. Whaisina ata. Ioi. Whaisinga aka fo i a mātou fo tala lātou ia ioi. Awa mana o mia fo el palemia le socialize fo le easy time. Ya langa la serious la mai fo amal palemia in bele o le kau ai ai le easy time fo le e mo ai fo ja atal palemia ia ioi. E wa ku fa kasi ale pelo me mo. Ia o kala fo e whaakori fo ia. Ai mana ia nai mea na mātou talanoina tu lepa. Ia, saunoi. E le o whapeo o tūlafua inga e le palemia, le tele o mea ia tātou te talanoa tuai. Ia.
o laena te ango le ia me ia. Malama fo ile mele tātou te atu ai. E pei o le tūlanga mānia na i lau whaalongo. O le si mea no pikia maina o lona soifua maloloina. Mānia. Ua tele tala, o tele mea o whea viai. Ua whai fo inisi fo i o waenga i e lunga le media. Whai mai ua ta oto le whatu. Ua sauni tipi de vai, si turou. Atoi ngā mea whapena, ai mānei come and see yourself. See it yourself and then you will know the truth. Pei o le melna fo le te whanoa noa i tangata o le tātou atunu. Lea tau ai maama, ai le i whapea ua nofo le lalo ma tala noa le mai loa le mele e eile soifua malolo ina o le palmia. Ia, pei o me mānei ana o le si mea ia o fua i o le whaatoanga ia o au mai fafo. Ia, o le pei o le mea na tasilina mea mānei a le ua vai a jiai. Wa mai sao whaatau sao e tātou tangata. Wale a le inkia whaakau mai. Manga i ke. Le wala tu sao a tātou ia whaatau mai. Le foi la wa sila i le fionga le lipan mia. Ka kau mai a koe whaakau mai. E leo whapeo lilo i le sila fo ia leo lo whapeo ona ia au mai al container. Ma whaatau nu mai al container. Na me foi la i sa u i stamalea e taunu mail container. Lawanu. Nawe fo i sa u fo i tu alalo. O mato i le west. O na i tata mai North Shore. O faisi mau te le ala to o i mangile. Ia ai mana i ala le tali e stamana fai mai. Le fo i la e go towards i le mea lai fai mai. Fo i la e sau noa mai le fionga le li parmia. O le tau amata mai o i totonu le o ngā tonu o Aukilani i le mele i nei i a mangile. Tairo Road. Ai e se taimi. I on extend mai lai ele i South Auckland o i West Auckland. O le sia mea fo le te le o le meo le o facilitates. O facilities o i ele maltangata facilitatinga le i a mea i au mai. Containers i au mai. Ia o pei o mea na e tauna le lei ia le power fo le heavy duty power le fafo e mwhai ona palaka ia containers ma mea na ia lala e maua o i le warehouses tama lea o lawano ia ai le maua la ia matou o te iloa la iai ia ai langa i le eise si o matou o silifieina le mea na ia nai mela na ia nga ilta no mana ia le saula o sa oisa mo ole tupe foi le o mo la foi sa mo o tupe sa la wa lo nga tonu le malo ia wa no fa ta o le malo me ia ona fa ta pe pala ia au mai lo la ia so fa il termine o la le tupe mo o tupe nan malo ia sa o malo e sao al malo ia more than 30,000 le mele na fai maista mo lawano le o mana la foi o vai man fa tau le sto nai alu tu pesa mo i o malo ia le o to ti foi un container le so o le sto nai na tasi na more than 30,000 ia fu atu la i o le tele la le si vai nga tu pele le ia o le ase meo is a 40 footers the container ia o container tele tele container le fatau i al me mana foi la wa fai ma fale enga foi fatau ai anai tata foi la fai eu ia la so mo tu le pana tu ai tu la o vanga le o mo fanua ma awa ko vanga le o sa wa ia mala u pai foi le se tu lo malo le tu ai aku vanga le text mai ia mo fanua ia so wa pe kai ngi fale enga li o fak so li nga o lak fa ka lo pai ia o tu ai atu ia ole wa so longa lua ia mana ia fo ia wa matalan tele ia flenga
Ia ua sifi mai la ona ua tele falaenga ma ua to tele tata o ua sifi mai la ele si tu le na fai ai. Ua sifi mai le tu tele ole yard le fai nei le mea. Ia o se fifianga na e o fo ia taitai a lea latu e whaatau mai. O le fifianga o le vai atu. O sangisangi atu o tatu tangata e o tu e whaatau. Ai mai se a tulepa o tele tau seua i le malu le tunu le tunu le fast. E se le sangisangi atu tangata ia o le telefo te. Ia ngā kapu e a mga iaka i o. Ina i tina foi. Mo lato walo foi e o atu foi ia fai mai sole. Ia o ka fiul me fai le puro foi le kau lafi foi le ai ngangala ko fa kau kalo ko sa. Ia ai o mai al mai nga foi le foi mai ia sole se sa o po sa ko ka ia na po le matu ata. E se lo te fa ia foi le lo fo le tua. Ila te baba ia il sangi me o tata. Ia o le sina mea ia o le si vaenga ia o le tulanga le o le tamwhai mai o le palimia le afionga le li palimia ina ia whaatulanga ia tangata whainga luenga tono le i tono le o le mano a whai ono se full pasene laito tono le malo o tangata nai lalo o le taitainga le HRPP luas full pasene tangata fo ile o le malo o le lango ina le malo ia maisi la maisi la vaenga fo le sap ma na isi vaenga la tia na amata le na fai fu ela tu hui pati o le fainga ta la o le me e fainga o fia ka ngoku ia le malo ku kuli u ma le ongo fu pasenge le ma le si luas fu pasenge ia o te tali ton o le me la tan fai te minni ina ia o mai fatasi e lango ma ia faia fa le leile malo e le o le fast o le malo sa mo ma na ia pe a mau o matanta fainga luenga le i tonu i o ia le ngangal na e pe ia ta tu le atu nu nei fafu e faia la fa tai ngai nei New Zealand le o tu mai le mato national o le ngava tau o national le ia e faule moto e sau mai ai lunga o le me NDA ia New Zealand North e tau ai lalo le me NDA New Zealand South ala kule le o so le va ave lau ka vale o ko o so lingo le si moto ia wakwa e le se meto malolo ai fi malolo en fa na malolo e tafa ai le to e fa lave ni mo li mani merna it costs trillions of dollars ele billion tele la mato ele fifia ia o la me o la o e fa ngai moto o le tele meto no falli ai le ave la mato le fifia na la mako ka mo fai e fa le anga ngi me fai ia nga luenga ia fai ele mo te o le process al malo la e fatatia e ava ese nga winga la to ia o lo kai ka i le national o me ai fai le ngaluenga le na to fia oi fai ia le leila ngaluenga ole tulanga na ia ta to le ola ia tu nei fafu ile ia se si walo ka fa alo ngoku waliki ko se me ku ai o po walu sau lungo ole bevo le anga ole tanta fai ngaluenga o malo ile ia ma se me fa pena o te fa alo ngotu ye au te tonu ai o le palimene e whetau ia la uri ina le ngaluenga mātou e whai o le whai ngaluenga leo ta ka koe pai mea kamanga ka koe pai i mene ko e fia kua i tu langa o le meo le container talo lenga iai ma tau lia o le kalo ele se kalo le fast ele se kalo le HRPP ele se kalo o le talo a Samoa la sa sili sa vai na launga tasia Samoa e watu awa o telo e tasia la se fata o container na ana fa pe launga tasia le loto le lei ma le loto o Samoa ato ile fita wina po ele avatu container na e tau ai se tu na fa pena
Ia, sa ua lava ile whaalongo tulepa. Sa ua le whaalongo e fo ia na leo atua sa vali ta milo to sol ta vale at. Ia, fisili. Ia, toinga fisili fo ilea a fiel tau i. A lea le tau le whaatau ai o i whea ma whea. O le leanga lao le melna. O le fisili o sol ka vale at. Ia, ai so ia. Sai se ko inga ka whapenga. Ia. Saua le whaalongo ia. E fo ia le taimi fo ia no tatu ai fo ia mo tau tilo mai to inga mea whapena. Ia ai le so o ngā whaia se tala tulepa ole ai a te tau o le tangata. E lem whaia i fo i ono ta whapeso na whaia se tala. Ia, e ta te leilo fo i pole a le winga lai la tuai po le mea e alu e tau inisi tangata e o mai. Le maangai al kau al kalo i. Ai ala fo i na whesiri wa pena. Ia. E leilo a le alungo mea. Ai e yeltu inga tūlanga na e sa oi. Ana whapewe e o mai uma sa mo e whakau. Ia. Ine ai e au kilani. Se la mo tupu awhe tangata sa mo e tono au kilani. Ia se vai. E tasi ale aso e whaatau ai. Ale, lau sila la le otai le tūlanga le whaamole. E hale anu le tala. E sel mana ia tulepa. Ma lo mana ia. Ai, e fo ina inisi o whai mai. Mana ia al kaimi le vela mai lor kama airo. Ia, e mana ia la mo mea fo i o to na i ma mea na. A oro le taimi e afu. E whai ito na i di tele na. Ia, wae, e pāla wai le uma kamanga. Ia. Ale o ta whamamole. A whaila o lea e 5 futa lai tanga le 2 kilo. Fia. 5 futa la, 7 futa lai le 3 kilo. Le 3 tanga. Se la 2 futu le 5 tanga. Whakusa la i kau o whale o loa i e masingo i tatanga ta whaatau ai. Ea, e te lese se senga. E whaisi te leo le se senga tu le. Whaisi te leo le se senga. Ia, o le tūlanga le iai. Pusa e ongo ia i tu talo. I le luas futala le amai nei. Ai alu lai o i le e tolu futala e penga le ongo i kukalo. I tono kan pepanga. Ia alona. Ia e maua le whai tu talo. Ia e kolu fukala. Pe luas fulima tala. Toi ngā mea whapena. O ile vaenga longa lua lena o la toi lo fatau mai long tonu. Denga o la toi fatau mai o talo. E wa paula lo luas futala. Yo. O te leilo e pe o le sila mai sta mai amatou nei. Ai ele o te vai atoa o me lava na o tawana le no umaya. Ia a fatau la ia lau tanga talo atoa. I le fitu suta la po le ono suta la walu. E moa mai le, e taula e le vore le whama me alofa, gift. E moa mai na iau talo voi e free mai i si vaenga la. O i leo te iloi. Te le tupe la ua moa mai. I le mele ua i le temil nei. Tu tupe la nfatau mai i samo. Awa ele mawhai e sesi ona give away for penani mea pea whapea o lae e ngau. O le tengi mua lefto a watu e se container whapea a wat mai le atunu tu ui limo tangata whaasoa tangata whaatau tangata samo. O le saku? Sa ole vai taimi mua le no o aloi foi o whaatau talo mai i isi container na mai. O container ai a tangata to tasi. Na au mai. A ole mea lea. Sau sa o mai ai o le malo, tu o mai i limo tātou, whaatau lo tātou wai. O le tūlanga na le oi ai. E tele la ia mea na tutupu i vai teimi na o mai al container ia tangata ia. E tau ma whai al tangata na e reach ia le tau lena au mai al container o mea uma e whawapoa. Ke le malkau o le pepa talo. Al teimi nei. Ia ele ai.
o expenses umala wale au maingal talo la wa ilunga umal malo. Pawale mea na iwaenga la fai fatoanga la Samoa o le awa il malo, fai il malo ia mea uma. O afela sisi container la tamai. Tuan wat. Tasil na mea na sua toi ia le sunga ia la wano o e fai se tananga wa ole avno umale wa koimako. Ia e maua toi lo male avongo de si iwaenga le toi. Ia e matiatu la wa umantano ia la wano i le fionga le li palmia. Manga o mia sisi container e wabisa. Okay. O na winga o lala a lau sau ni mai el palmia sisi container. Salo le vaso muli ne o container la tu le. Okay. Tu sang hawa ui atu ia la wano. Ia. O le afo ile mata fai yo ia se i o la ofo ne merkifi ngai tuna na e fengalo. Pe uma o ia ka kaunga la e sa o ka fai yo na le uso lau. O ia la vai o le trades a Samoa le nei. Contact ubai mea na. Ia ai ona le taimi nei, o leo te whaalongo lai o i Asia ia apete. Sorry o ngalo ia lona soafa mutai. O apete le Meredith. O le Trade Commissioner ngā Samoa le nei. Ia ai salo lai o te whaalongo lai fafo. Lai fafo ia Trade Commissioner. Ai wala ona whataunu umai ia lawano. Ona iei langa yacht nga. Iei umala mea voile le whataula mo containers iei pusaisa. E huk iei le outlet. Ia nga, e huk uma iei containers ia ona whasoasoa maile ia le ina. Peo mena walai ona ave o. Wai eleise fale a Samoa whapena o iei nei ono ave iei. Tasi nā mea lena tal no mai fo i le fionga le lipan mia. Taimi o iluma o le a whai fo i se factory a Samoa ia au mai uma ia containers ia. Ele lei o tau New Zealand ai tele whanua le atunu na iai. E mapai na whatino ai ia tūlanga whapena. Le lei tau mai i le vaenga le e maalia le mele te tau wharongono atu iai le i wa tau na tau masani i terms i o me tau whamasinonga. O le mele statement ia ma le mele affidavit. Lea la ua manino ia le pile keisi le o lise le o toe o ioi fui. Keisi le o ai. I o lise. Ia. Keisi le o lise le esemet keisi le o toe tolopo le meo le lauina o fasalanga. Aure keisi feo le maliu o le o te mete e whai aonga. Le pe fate ia te maita i watasi le meo te lona nasa tu fatasi male lo ia. Te unu whamtala tu le lo ia ia te utore e se senga maritangata tonu na te tūsia le me tau o le affidavit. Wai pela o lea e tau mau atu. E whaate ia le tamaitai na whai malo ia. A leo maliu. Ia sia whikea. E whaate ia o nasa iuni. I le whanongoto o le ta ua le mele o le affidavit. Whatau tōle haifu. O lea la pe o leo toe au mai ana ilunga. E le loa ia. E matua i le loa ia. Malisi mea. A faila e se affidavit ya support whapena. Lona winga, e tonu marama ia wa o ia taun tusia. O ia tauna tapena ina le affidavit le mo le tamentai usi. Ale le se mea. Ai paulan mele wa mai iuni. O le tūlanga fo le lona winga. O se statement. A ka ula se statement. Ia sanga ia ka la fo more like a hearsay. O tala whalongo mele. Nasa utau baba i me. Na whasoa ile li lo ia le se sengo mea ia tau mafta. Ia. Ole tūlanga lawa ia tulepa ole whamtalanga le affidavit. I. Sau mai le lo ia le tū mō leo. Ai leo. Mana tuana na au mai to tonu i o. Wa ke ia lo ia le tū atu i le avo. Le ngā lako e tū mō le malo. Le nā mai ki tonu maro. O ke i whalonga ko lai lau mai le affidavit i.
So ia ula tau ia tu le pa. Mm. O le vaenga na batua le upula le affidavit. But it's not an affidavit. It's a statement. Statement. Yeah. O le sese la. O le sese mai ala ko. Yeah. Mm. O le la ufa te ia uni la tau ia sapul. Le lo ia fikeo. O sese ai. Awa alanga o le affidavit. E ka kaunga kusi anga ia. O ngai. Laua ngai anga i langa client. Fai lo o malia i langa client i le affidavit lea. O nga saingi lola ia le lo ia saingi ngai. Yes, i vai. Ai le fa pea ngal kusi ia saingi ia lola ile ave yo le ai. E lau le lei mai ai me tono le affidavit ngai ke fa lo no atu e ke le fia ia. Ia ona e to e faida ia le lo ia. A fa pea la o se tangata foi lea e le lei sanga ingilisi. Yeah. O le fa pa langil tusi. E avatu le lei ala le interpreter. E ngake interpreting ale bele. Ina ia malama le client. Yeah. E le ai se mea la langil nei a loia. E umanga kusi alunga ia ave yo. Saurola ia le. On melana ufate ia yun sapol. Yeah. Langa e le se mea fa lo ia fa penga o le lo al kanka le. Ya male client. Le lo ia i ale o ke ia walu ia le siro ia ave yo. E se la le tala. Yeah. E sa te tau na fa sa o le tala. O le statement le la fa o nga. Na tusia mai i fa amtalanga Falong. ia Afrikao. Yeah. O le mea na tau na fai. Ai ona ua se am salo o te leilo e loia po le mea na sasi lan fa amtalanga po le mea na sawa ambalo na mafo foi le kongi mai. Kongi mai e saul kamalea. Ia long wingo sao. Ale meta ua i pila o tatu ko kalame nei. Ia. E manino ino le atunu. Awar no lo fai me fai no le la fai lo ile affidavit lo mai na tatu watu ale o sa na. Le la o tatu fa manino fa malama. Le ai o me ai ka affidavit o le tu singa fa tauto. Ia. Ai ta pena mai la ele loia e ana le kanta le client. Ai le tia le loia le tangata le afu. Ale suite. Yes. So le mena ia fa fonga mai tatu nu ma manino. Ina ia fai o fie ona malama tangata o tatu nu. Ia ma tatu tali atu i me ele o saona mai. Ai mana ia foi lea tu lepa. Mana ia o leo tata no ele melia. Lango tele isi affidavit so mo mei o fanua. Fanua, ia. Ia fa pela leo ala tutu tau finga ilungo o lau fanua. Ia. Ona ua iei se tasi o sau fa o ngalo fanua. Fanua. E te alu la e loia. Pusi mai la e le loia le fa upunga e ave o. E tau fie. Ele register. Ia. E tau fiel mele. Ele kusi alo la loia. Ele ia se loia e na te fai al mena. E te tawanga fai kau le o ele unga le famua. Umana e fai tau. O le fa fai ia o le. Ai afa pe ke fai kau ako ele fetau i molo mavo. E te toi fai e loia sui. Ona tango le loia sui. Ia awa le lo la vai lau fai tau. O sao ato tol mela. Ian fai lo le loia ia fai o lorta mena na ua. E mana ia la le mele. O le walanga ile nga o ni fa masino ngai fai il mele. E o atu foi o tatu fangua o mea umana e a fia umana mele. Mai nei issues ia matango fia fa no longo. Ia o tatu fa lau telena mo. Le o tolo po ia le lawina o mawali unga. O le lawina o ni fa salanga. Tu salen fa tali vai asonei. E lau mai ai fa salanga o Samuel Sua ia o si vai kepi ia martamitai o lise Smith. A pela o le tau whaalongonongo atu ua le mawhaina whaataunuina. Ona ua saini ar tamaitai o lise Smith. Ia se talo sanga e whaamauina ai mōlianga
e au noa ma se sori tu la fono por a charge without conviction. O le whalau te lenga pe o leo tātou tilo tu iei, iei o ke pana tua ai ia le case o sia wole o e foi, o titi mai te fua. Ia. Whapena lava ia le uso ia whalu mawainga. Lea foi te mina mai ai ua foi. Ua peiala melea charged without conviction. Pena foi le case o le li o foi le ngole sa minsta le te miu fia me. Le foi na file mele. Le le o to susulu. Yeah. The citric so cases are similar to example de le ala o le mele. La se falo que le ngore tam tam ne. Sila ele ese single cases. O le case le alisi. Ma cases ia sem Yeah. Tatia la sem ma si vai a le la e ua tatou tano ia alisi. Yeah. O le asa o le mea lea e mori ai lisi. Yeah. On tatou vai le cases ia le na e sauno i ane. Yeah. Yeah. O le lavea o le tangata. Yeah. O le lavea o le tavali. Ia o mea lana e o ngonga mea na. Yeah. E o ngonga mea na. Ai, ma le ave tavali o ngā. Yeah. E ko sai le ia le whale tonu o le si tangata. E ono lavea. E ono lavea ai ma. Ia. A le without conviction. O no mai la ia le i le keisa aifu. Alise. O le molianga alise o le defamation. O le ala le mea le tu ngai. Ia o le si vaenga o le tau fai foi le enga ngale ia mai leo. Ia le mele e whamtalanga ma mea whapena. E peila o lau vai wa sa o le mela uto ya ve lise anga yo. Yeah. I think awa o le fasalanga ia i le tu la fono fo le fai le uri ia ai pa uro. O le fasalanga fo le o kon masinga a maka koile. Le fasalanga le te fami. Ia o masen. Ia o masen. Ia stin la lisi. Ia e fuala i le ongongo le mele le tu. O le atonu la le mele le ongongo o le mele la fai unga le asen o ia lisi. But yeah. I'm pretty sure o le fo toi baba i unto si la e famsino. Fa pe so you know ele tatau na ono o yela to fai unga se me fa pe o le fa pui a fai se fai unga fo lele ia pe no fo va ia to nga me fa pena o le si me le o te lo sa o le me o fai tini le langa o le fa le nga ina le o lana career o le a unga fa at mai te tu stala ai o ne la ina sa si fai unga a mai le fa salanga pe lua so to no fa pui ua komitile ia so tu la fon ia pela na te tono ia uia ya ta mai tele mai tai ia o le fautuina fo ila na loia ina ia faila la mele the charge le without conviction ina ia ma faila ona alo ese ma se fasalanga ia lela o le ai fasalanga o le fa pe vai aso nei e mai fasalanga a lela o le wa lo ma o le unga famsinga ai pi o mainga o lela o te tu po la so for radio vers fopea o te lolas falile na la oilola le i el fasalanga ia fasal ia o mauna tato silfiali o samia ia o te loa o kilia samia langa le o faisi umbia na tono for pui ia Uma sen. Ia o sona ia faltua fo si vai le foi na tono for pui ia o te lo foi ia to ia la o lise le o mana ia la le o aveila na
o fai o lai lan tusi lea. Ina ia, you know, charged without conviction la le. Ia, atono e manuia. Ia asau fo e le manuia. O te lo ni fasalanga na le ave ai. No va ia for 6 months or ia o le tele na me ia o la to ia wa malon no va ia. Ia ona kilia lola ia le. E mon ia la o ia i lungo o apio le. Aleo. Ai le malosi tele le fasalanga. Manai leo tata mai I le leo ta oto le awivi o le famna tuino tuto tasi si Singapura leo le tolu aso leo fa no tu ono aso leo anga ia leo to fo ia aso le fu ia so ia ono aso leo a mai le patchel al malo leo e 5 miliona pe ono 5 miliona le ua pura site mo fa mo le o le fa no anga le ua langa manatu le pipi le ua mai they are very disagree ile mele I fufuanga ia le malo pe mai ai sia le me o fa aluai le 5 le netu petele ile na o le vai aso e tasi ina o me o le fua ia o le anga fare mai de ai fo la au pele pawa yaso uma o le upula mai pele pawa yaso uma every day le ese sono misi le pele pawa ni lenta to tilo uma I fa nga upu ne tata nei yo le ai ni fo la au wa oi le atunu au le la mai 5 miliona ia se tata la no si vai suole tu le pa eta tele io o tu el vai na mane yo le uta fa mana tu mai ia neta sing ole moliango o lise o misi lang sangi really on moliangan na le o mai o misi sangi okay ia afua ala ia sole alela lo kaile il konbasing ia pe on moliangan la na ia fafta ia tu ile malo le tunu on nae ai tafo I mai lai so se project lava tulepo e fai lang project elenging ia fakasia le pe o le pawa male pe o le vai ma me o mana elenging ia fakasi male project o le tuto tasi elenging ia fa pena o le project ai o tuto tasi la o mana project e 5 miliona ia tatia lola ia le 5 miliona na e fai mai me ia e tau na fai ole o tuto tasi ele ma fai lang fa pe per pawa ai se ia kule miliona I le kuko kasi e ave fai ele a fai lava e se funders e laute funding le tuto tasi ele ma fai la ona fa pe o ma ule wa batu ele funding e ka ke running le kuko kasi ele fa pepe mal pawa al malong ka fa pele ile soli ave mo la o le pawa langa o ka kuko kasi le ai e kanga ko sa o kwala le fanta se email lang kupe ai fa pe mai le ele ia ku ai fa ise pawa o le mela na tau na tatu sila ia au le fa pe ia la o pe le awa e lo fa no ai le o le fa mai e poto mata mai ale fa sa we solo fa pe la tu fam tala we solo ngo meni o le fa mai ia o la o e kufa le se la lima se fu kala ale pe le pa mena soli se mali ia uso mala baia I le tulanga le project o le malo le process o le malo o le mena le wale ona tupu le pisa le o tau tini lo peti a kui la tala le la fai se taimi ta o fatatali a tonu e mo se tali le palo tala titi o lo fai nei o le tate lunga o le manatu o le tama le o tamo e nei lo to sui lo sau fas le o tai o li seu e fia sau fa I le laulau le lufi me ia o I tonu ale na vatone manatu o tatu por kalame mele ale sau ea solo fa petu le pa
Mera in sa wea solo ia tangata nei matau mate mai ala tu whaapunga. Mea wela lentala noa ma feita ile 5 miliona lea. Lau te leo malama ile mele stana no ina tu tonu le afu. E sa taimina iai lato. Laena lato whaia tonu ala tunu. Naena lato wa ai mata tu le tupele mo i. Taimine. Matua pongi sa lau kero se mea. O lala sau mo le lako experience i tau sanga i tele. E tau mate ai mea i e whare malo. Lela whale ngai 5 miliona. Ai sa la oi. Au mai nei ai whape ese vanga tupele latu ai le whandai le singafu. A leo whele leitala. Ua whele leitala. Ma le mea sili na ua setaita linga i le atunu. Le whao ngā o le pawa. Ai pēna whai atu. O mea ia. O le pawa, o fuala au, o le whare mai. E leni mea whito atu tupu nei. I le taimi na tutupu mai ai le taimi o le HRPP. O whawhitauli umane te mo le HRPP lea, the same whawhitauli lea umane te mine. I le eisi siawhinga malo e taunu mai sauts whawhitauli. Ioi, o le tatu te tira nei, o le melu au mai e tangata nei. O le melu te mana te tano iai ma mai sofina ngalo. O le lau ai maua le pito lea. E ua le tala noa fua le whanda wai le avatua le whanto le fua. E whai ele pēr pao. Yo, ele avatua le whanto le fua. O le ale me, o tangata siri na malama. O le pale mia, malana ka peneta. Ile kai o ele malama o fia me, o tula epa. O le ulu po o le whailau tusi. Ia mara suita ita, le kai o e ngata, lai au mai le temi na tau whawha i le lau la poto lea. O le sao le? Sa ole. Ole tūlanga tūle pa il vai taimi o le HRPP. Sa one man band ame uma. Yeah. A wakul fesili ile vaenga le vaia le mingiska o pawa. Ai kali kulepa. Yeah. A wakul fesili o kupe kali kulepa. A la kul fesili o famasinonga kali esailele. So, o lea lae a mai ala i manatu tangata nei. Lea ngai ei ko kongu yo. Ele ai ele o le whainga le whai ei le mea. Ai ngalo i ala tu. Ele i o le process sa o ana i o mea. A whai e pē so o le pau. O ai tangata te whesili. Au ale o whesili i pale mia. O sa o ai whesili i le mingiska o le pawa. Ma tua tu i whesili mingi skau pawa. Ma kua whai inko whesili. Ma kua tau i ele mea le tau te lefi fiai. Ai wako keo mai, koso mai i le independence, koso i foi o i le health. Ma kei ale o lawe bea solo mea na. A ole e te nofo ma le issue. O le issue o le mea lea. O le pawa. Alu sa o ala lau whaasea i o le pawa. E o lo te whano nanga nai le so ngō le o ia le au whaasala lau ia tātou ia i wafu. O le sime sirina matanga. O le ai mai tutuila manua. I whai tionga i au whai nei. Ai mesa le tio lea le rile i Australia. Ma le rile o rina ina i auto. Matanga i o le uwhapea ua kokongi e kako e le malo tutu. Tasi le va ai a matu ai whau tasi e 5 tutuila. O tutuila e lalo malo Amerika e ola i tele tupe Amerika a le la whai mei ia maisia mautala me o fia le lei le pare mia fia le lei le malo mo lea a lai o pu totono le atu. Se ka tala noa fule lei na ia whamanino whamana masi whai sure. Tu le pa toi fo ia la utala il mele o le project leo wa umon whatatia o le independent. A whai ua umana whatatia 5 milionga. O 5 milionga na e amai mai a me ia. E pule la le malo le whaonga ina. Pule le committee le e runninga le independence. I le whaonga ina o 5 milionga. Pau le mea tātou, wa le lava le, a whai loa ua o le tūlanga na, wa le lava le tupe lea, ua staki a nisi wa ai o, wa le aini ni men no foi tangata i o lea ua wala ulia ma au mai. O ngā live singi ai lola ia leo komiti lea. A o le taimil nei, i le tātou silingi o le fia le lei manamea, le ai ma se tātou ai ia e tasi i le mea la ufata tia le malo.
Whatatia po kalame al malo, 5 milionga, within that 5 million, o ingale sa umay a mea. Paruanga le mea tu lepa. Nga ike wa umay fo mea. Ai le lava tu pelena avatu e whai mea. Ai saule kalo lipo ki o kupe. Wa over tu pen whaonga. Pawa na al me e tau te tu fisili ai lola le vaenga le. Al kaimingi. Ele ai ma se tatua ia iei. O lawa ta tia al tupe. Ana kape o lena whai le project le ai le se tupe. Ia. Wa tau na vesi ia le malo temi ne so stu. Al temi ni. E o lawa man whatatia uma. La le mea tatu tu e pisai. Pau le mea o tatu o enjoy le. Tatu mata i se mānei o se tu unga waa o le a o iei le. Ma le mānei o le independence. O mea nei tatu te au tilo. Ia au tilo positive o mea. Tiso ia ka kuke o e whaaleanga ia. Ia mea lai whai. Ia, e mana i foi lea. Tatu o le lawele o isi tani e malo o mai e mea ia. Asi ia le teimi au mai e lo le paketi le o tatara no iai. E mana i lo fata oto mai lea fa ingo tupe e whaaru le fua atoa tuto tasi for the very first time in history. O lea tunu ia ua tasi lea va ainga e whangaronga tai lea tunu. O le whamana tuina o le alena tu la i mai lotu le epa. Mane he tia pipi. Kwa i kape ola. Ele kape e whaola lana te wila. Kwa tasi la le mentaun tatu wa i sa mo e whangai na o te wila le i vaini. Ai kape le fua o le metau o i memory o le malo tutu o tasi i tangata o le atu. Ia mai le temi o le tau whaingoron tutu o tasi me whapena. Le ana ua mai i le malo le ue te minei. Fata atia le package 5 peunu, 5 a. O tele i pea le 5 ea nao te whalongo tu e. Ia maaso i ono le ua wa na matamai e tonu. A le la ua nga i a tore pa yaso le ono. Ia o le mea tarusia, ia tutuila manua. A wani i latu anu anoa i loai, mo mea o mawhawhanga o loto ele lea. A whai o le mawhawhanga lo le malo. Ia, so be it. Pa ngā ia wanoa o lea e sa oi oi. O lea uta atia le budget. O le winga, o mea umai e a fie tutono le budget lea. O le transportation o mea ia. Ia ma me no nofo ai ia se kilo foi ai mo le tō whama mau. Ele o koe ngā mai whone whapeo le poko. Fia tau sanga o i le atunu. E fia kau sanga o i le malo. Lau ke le mwhaingu whase kupe whape i tangata. Le mwhainga na kukuwha. Ai alu lunga i ka lafu. Ai o mai le vanga lea. Tufa tupe i tangata. Toe a foi. Toe totongi ai ta lafu. I le revenue la vetasi. O le mea ngai maofai. A fesiri la. Whawhiwhianga whainga ngā kupuri mea lea o le eika ke leo le eika lafu le kungu. Le avea se tupe mo i tumalo. O whela o i kupe le loa Amerika minga i le kungu. O whapuku se mea po lase mea. Sa o lele atu le pa le mea lea. Ma nei a tele le mea lea au maia. Le mea lea o tupe ia lea e. Le ua maua ni e tangata. Ma nei ala leo le la tu e wha mala maili se lau 5 se fulu le be sa uri se lau 5 se fulu lea. Mana tua o le tele o tu malo. Ele uman lato tupe le na watu iai. Ai o mai loa ia le financial ia peila o i le ia iulai. O lona winga a whai o la lama i le tupe na tunu. E koe whaafo i le kongo le malo le tupe na. Mani. O le alofa la o le malo. I ta maiti a onga o le male atunu. Ona o le lato ea onga. A le i le tupe le o lato i tu malo o le nofo i. Ona nala na to al tupe na. Ona o le na toi whai ngā pāloka ia vavavi. Ma toi whai uma mea ia. Na to ai le avengo tupe ia le ai tu malo. Le tupe lana. O le alo lofo le malo.
o te matua tolo pulo ile il malo ona tu nepa o te malama le funding sia mai en malo i te tonu i mea mātou te whainga luenga i ma ia no whainga luenga i fo ile me avu distribute i a funding sia apa pea e a waku le se lau wafe ia oe tu le epa e whai e lau project lenga e ngā mai e lau proposal ai o mai fonga ai au mai lau li poki e ngā 5 suru afe lenga e whaonga o le mea la mātou e whai o koe au mai o 5 suru afe nga and we never give you anything again nangan mau te iroa e te le mana o mia le se lau afe o le whainga nao mea o le lau si la tun malo a koe au mai nei le tupele ton o longa winga e les mai le 2 milionga le lau mai ai le o lato nganga na lai o le nganga ye ina ia pio dia i tu malo le ala na lai on fa ngalo i le mea le ole a le ngingi mai i fa pea la wa kufa ka i se lau 5 sefulu a o le e maki kiva i le si ku le ya le pe le pau me wa uma le le ia na fata tia patik o mea a fa i pe le pau pe le vai o sa o ka le mingiska inga tanta tonu anga tu o fe o ye la patik na isa budget te ko mai ingisi a fifo mang menga wa me umana a mingiska ma CEOs ma wangan na fa le tusi le la do budget before the financial year ends ia pe le tau fa mamanga na tu le pole o wanga le mena o te fe tu le levana no foni tu ino tu le pa le tupe ia levana nei lo tangata fo i wa o le fōringa mai so le pongisa e le o loe tangata nei o le atina e pito sili a lea i o esia le anga le whapea watu tupe e tu whaitangata na lafo mai le lafo tutu a ngen tupe nai New Zealand mo mai tupe ia e le ai e ka a milo ai ko kongo le a kungu o kupe lea i o e ta a milo ai tutonu e i uma il Central Bank wa fele ku faku fa e o ka fakau yo e fakau wa di ka milo ku pele ma va venga apple development so Samoa e pe le fu ale fa ngai o te loa le malo ma le la tu fata tau le 5 miliona le tu lai mai a fa pe o ani por kalami le fu e o ko singa ku ai i tourist wan me mo le la kele ka ku ka yo i Samoa o kele le foi la o ko kele foi malanga matura ni America i mo me le afo i ta langa le fast supporters la ko kele ku Samoa a fa pe ko kele tourist o ku Samoa ile temilo le fu ma tele le lo pe ka wa el malo lo pe se ku pe facili ko make up le 5 millions le ya pe la ka fo 1 million le melna o te whai atu ai le vai o le mafofo ke lo le malama e ua whapongisa inga e mo le meo le loko ele lea ma loko leanga e ke i voi le vai mai so le fia meo mai le o fia vangi kala e whai aku le milionga polo ke te o fia me ko ke o mai manga milion o fia me ko ke o mai manga milion tu le ai palea pule fonotoi au kanga e kaulangi ala ko lauia wa ngila le lo pa ko ke uma o ke le fa 5 miliona le wa la ngila se kala ko fa ya mia a le te fa ya tu ali o ke ngo forma fa la homo va ya so o kilo ai mia fikasia fai o le kangi o milinga ngo fa kangi fai ai ka lafu walu lunga ai talafu le ai se tupe ni e ave le social development e develop ai ia tangata a inga manu te itas ai o ki tama ainga ku wa ile le foi me le fama i foi le alingo fama le yo nga pa u ma kwa pa u pa lalo ia te me covid ia tatu l'economy le GDP ala tunu ai o mai ile te mil nei na si tama i temi nga foi nga operator ile fasti ile malo
ai kong ia ka lafu ko palasi mai na fai ka ure 1.2 billion le o ina lo ko fia se lau mele ye ke mi umandu tongi ai tala ko kufa kupe ile ku more development ile same revenue ia ole ale tupe la foto tato o tupe uma ia la foto malanga tupe uma na fai tapipi Samoa fai fo ia fas le malo Samoa o le facility le na au na malama le ia tato atu u tato lo la ia a facility ana me le mfinga ku fangi kupe ai ko fai ai kala fo lunga ale mai le vanga le ko kongi ai kala fo palasi la lo ko ai ku fa kupe ia o fela ngai pe ke mi o ku fai le man dan me le mfinga ku fa ku fa e o facility ke le ngai lu ma fo fo so ola ia tu le por kanga ka kupe po ma ia le foi o e ala nga fa pe le ka il tupe le 5 milion ale e ke i de ma fo fa ko ke ia ko ke le fo facility sole o fe ko ke me fe me ku pe fe fa yo ngai lingi ngo for mai a fa yo ngai pe so pe le pa o yes ai ai se man si mesi ua mana pura site le tupe le mo le fa mo a fa ngai la a ke o mau ngai a maseli po ki kala ku pe fa pe me malo o le 5 milion ale nga to nei tira ko se milion e mai fe ma fe mana ia le mele we pa ye tu le pa o tangata ia la o atu ile isi singa fu ale mana tu ele o mai nga ova e lo pe si le ku le ku pe ala amba wa sa mo wa ku pe amerika ula na ko pele fa alu yo e o mai e o ane mel nai you spend money to get money yes on ka mai business e ma vo pena ola accountant ngal fa alu ia o te fa malu lu atu ele accountant umba vo tele accountant fa pena e fai nga figures vo ia nga i lunga ile tupe fai ona long mai I'm in a e pe ole fika na vo ile you know it's all about e fa kamilo ile long ko sa ko lo ko kongi me va pena ala tu la ta fai business o ile e ka kauanga ko kongi ia ai kalafu ia mo se kupe mal business e mo vai kalafu ole tu langa fo ile ole vai tempo ile ia le fionga fo ile ia tu le pa ma sai le la to vai da mo e fai mai ia la to fa mtalanga fa pe ma sai mai le malo da mo wa ka ko ilo ai le fa le kongu kele o le budget o kupe sa mo ile mesa ia wala onga kasi wa pele aso pe ile Singapura langa ile budget ia ba ngale ise tupe fa onga Singapura gold for fa aso awa ole kelle ole mele nga fai it ke wila ia o mo me sponsors ia le ye tiki sound ma le nga yuanga fa kawo ia le woli nga ia le ise kau ngo fie ai ko sa ole se kalmalu ia se kalmalu o sponsors nga ke keleng fa ia le o felan me ile pache kalmalu mo me le ise me the more la e tala noa ma ye fa pia ile aven malo tu pe fem the more o ko fai mai ala ko ia ile se la ko me fai le o ba mai mai ele fa pe e fe o sa kan malo ava ku pe I ave fai o le ai patik le ia au mai foi le amount o ku pe la e 5 milion mole independent umba ele fa pe ngala le ori ele transparency le ori I budgeting o me no they will never do that le on kupule le fa le tonu le masai nga in malo a wa kile nga I loa to le tonu male au fai to fa male au fai utanga
Wa ia tu le pau kile ka ua me ngai o ska ka ngalu le inveski. Ia. Tiri mai mau ai o lo taimi te whape o ka ngalu inveski e kaunga enga keiro me ele ai. Aia o e to whamale utanga. E te malama le lei al wha so ina. Kako, nga kako whai pisingisi mea kako laiki. Nga ko kuri kako e kako mākua. E oi, whakau le popo, whakau le mea. Ia, mai e laku, ia exchange mai kupe mea nga. Te malama le lei ia. E te iro fo i se whenna vai te. Mana ia. Whauau tata no ta upulea. Ma tumina nga tailau whai upu. O leu taunu mere results. Ia. Te tu nga tu lunga le tatu results leu taunu mai o le whainga palota le pa election terminate mai maunga tolu. Me la umaka kaule lo le. O le whare palota mtau tuta e whakasa Booth 3-6. O le sui tutu atasi lau timu ia ue lese va ai fitu se fulu. O isa peni nausu. Ia. Fitu se fulu. Whare palota le mtau tuta. O pua ala tamai tupuola Filemoni luas fumatolu. O le sui o le fast o tai o le iseu se lau maleono. O le sui o le HRPP ia tuua mali i tupuola fo mai sa polu e fast fumatolu. Whapalota nai matau tuta. O le wharepalota i matau tutai e whakasa Booth number 3.5 o lautimu ia wele se va ai e fitu se fulu maleono. O pua ala tamai tupuola Filemoni e lua se fulu malevalu independent. O le sui o le fast o tai o li seu fiti ai maasu e fa se fulu malefa. O le sui o le HRPP ia tuua mali i tupuola fo mai sa polu e lua se fulu matasi. O le wharepalota i whato ia metotisi Booth 3.3 lautimu ia wele se va ai se lau se fulu lima. O pua ala tamai tupuola Filemoni se fulu maritolu. O tai ori seu fiti ai maasu fast lima se fulu malevalu. Ia ma le sui mai le HRPP o le fionga ia tuua mali i tupuola fo mai sa polu e fa se fulu malefitu. Pe folinga mai o le tau va lava ia lautiu ia ma te kau whaia sa whapoponga te minei wha mole. E lua puti e sili e lautiu ia. E tasi le puti nga e sili ai o le wharepalota i mitau tutana e sili ai le fast. O le wharepalota i matau tutai nai o lo sili ai ia lautiu ia me tuto tasi. Ma le wharepalota i whatu ia metotisi ia o le nai fo i toi sili ai ia lautiu ia. Ia. E fia wharepalota o le palota lea. Whaftaitele i nai paanga ia o lo sen meia ia tato results. E fia kako ua e tau maua mai. Ia le. E whaia enga sau whapoponga wawe na o iei. E fia o le se tau whaia turu whapoponga o. E lua whapoponga sili ai ia tuto tasi. I la tim ia. O matau tu uta. O le ai o matau tu tai.
o matau tu taina sili ai ia lautiu ia ma I fato ia me tisi ai o te fielo la pe fia ia se futas o ia okay la o le fai lo ma ia se futas ia fat palota isa o 11 ono fitu sutasi ia lena lua se lau ono tasi ia lautiu ia ia suanu watasi iba se fu ia o tau fasi ma mau lautiu ia a sutasi sufa tasi lu fa on tasi sutasi ia o le tau wā me lunga o le iwi me lunga ia lautiu ia ma tai o Liseu ono tasi come on I want more fear mena o ia ia o lua se lau no lima ma le lua se lau ma le valu esa lua se lau no tasi ia lautimu ia ai fia ia lua se lau ma le valu lua se lau ma le valu ia tai Liseu ia ono sufa ia Filemoni a o Sapolu e se lau futasi na la ku ko sa por wa na ku kolu Sapolu io ia o le nasa mo lau tu fa fo mai io ai a fai sa o le tala se fu mar tasi fa le palota o e tai la ele tai io ia ia fa mo mole le ia le uso le na la fo mai ia tu e vai inisita tu fa mo le mole tu e ali seu lua se lau ia o le na I tu e mau mai nisi e fa palota ia pi manisi mele o leo ta mai roa mata on failo mai inisi ia le tatu ia ai mani fa o mai mele na ngata nita ta nonga leota fa mon mole o mantua ia le o le tatal no la mai le I me fo le o le project le fo le ale HRPP il vai tembi o la tu la mai ele se la tu budget fo le me awa ana fa pe ela fata tia mai le malo le tunu o le kako project le mo le te wila ona mala ia le tunu e fia se tu pele o budget le wa nga mo te wila io kako budget le mo le tuto tas ia o le tūlangal nā le whai atu ila te tala fuilia. O le tele lava la tu tala noa mai I le tūlanga le o tupe ia e whaaru solo a le o le tele fuili nā o le tau mai ai la tau ia. Ele I lava saungia la ko I mea whapea. O me fuili nā walai o na le au le la tau whasoa. I mele o le independence o le te wila ma mea ese le tupu tonu I Samoa ona ile ese project o mea na a fai fo lai fai anga ola ko wala ilo en fainga ola ko suia ia solo menga ia e te tawon transparency le tunu e malamala mai le tunu I mela I Malaysia mea pe le upu na me na lila o le one man band fai to tasi te maloa ia mina lengi budget mai tasi ata maloa mai yo mai langa budget mai ya mele mana o tatu alwelo a fuele umile to face tuto tasi a Samoa fasi umi ia lesi mea tu lepa o tongi o lo ia ina o toi au mai nei lo ia I tonu le I tonu e vai a to ala vai le malo ia lo ia al malo le na tufa so le el ko inga I ole I le vai lunga ia le ia tongia alo ia o le foi la o la matua fa maongia lo ia langa o le mele na ave tonu o me yo ministries
Ia. O le mena ave tong. Ia wa tongi wa kukusa le kong el CEO maloi. Ia. Ia mantua. O loia tanga tapito silia nga fa inga pe afa e. Enga ke sa ingia se fa unga mai kongon ngam ka ngal benga le fitau. E monia o CEO le fa yung mga benga. Ai sangi yung bala loia ma fa imel fa tuanga loia. A fa ila ye se me u fa le tonu to tonu ngam tanga benga. A le wa uma sangi loia. E makua o mia inga loia. O tala fa ngai foi la le tu ulunga tonge loia. Ina ia matua I ba foi mai o lele va ai I mea e watu ia ia. Lea la o toi o ia tonu I. O le pona o le mea lea. O le tapena tu le malo fo le I tulanga. A le foi o mai fai mai o whapurkiki e le malo I tulanga I o kongi o lo ia. O le latu ai fo le ina ia whai tu au le vai lo ia. Ina o lea ua whai e malo mea I o le si tanga o tongi o lo ia I tulanga. Ai matua tele loso le mafofo I tanga tasuri. O le report o le PSC. O lai tu tongi whatasi lo ia ma CEO. Mai ale vai taimi o la ori ia. O le la wa mai anga I el malu. Ona ma fai el malo. Ona fai le fufuanga I lo ia umai. Lei ki fo ila afa pea ia mea alo ia isi ten. Tu la fo ia CEO ia fai kali ela ko ngat pa mea la mai ia sing ave. Ona o tangata malana ia taui. O ia mea uma. Tatou ta lia le alabo o ta pena mai le forensic audit. Ia. Ioe. Na matana no mavui io leta ue vui mena la vo tari uma ia people are looking forward to it. Le vanga le audit le foi le forensic. Ai te loa e maua uma ia le telo me wa tasi le men mafuina ai le malo le fast. Tau na fai se forensic audit. Ai langa mai ia la tu femi le kele ka va ai. E tele tanga va ini e faia le forensic nei lor tau amazing company mai fa. Ia le fala o fa nga atu le miliona e pontupu e avatu e faia. Ale fo langa fa mai mo akupe. Akupe. Ai ngonge yasu e ola pi le miliona manga ko fo. Ia. Ia kasi nga miliona fa nga le tata. O ave su ia olapi. Ai le mo wa olapi. Ia, o le o to saule sita ma ela peni malau ap. Le o to saule sita results o le mai mo tolu leone o I auto so le Ia. O leone AOG o le tolu te simat fa le put o lautimu ia o lese va ai se lau tolu lima. Tasi tolu lima. O pua ala tamai tupuola, filemoni, tuto tasi, se furu maleiva. O tai o iseu fiti ai maasu, se lau lua fa, tasi lua fa. Ia ma lili o tuu ngaloe tupuola lea fo mai sapolu. Ia le te whapupua ia sapolu wa le mana ia le tolu lima. Ia so far fai tau atu o le alavalai lunga ia lautimu ia mua le independent lona lua le fast lona tolu le HRPP ia ai muri mai le si so far. Ia. Ai muri mai le si independent. Ia. Ia. O le lunga I mangiangi. Ia. Le si fare palota le tatele yo ia. Ia. Pe yo le wa mata tu te pia. Ia. Matau tuta, matau tutai, leone ia I fatu ia. Ia. Ia le la wa fa pe moni le tala to se furu maritasi. Ia. E se furu tasi fale palota. Ia mangiangi le si fale palota tele.
I. Na ia o te loe vai loina foi ia taiuri seu ia mai foi ia ma le i o tim ia. O le same thing. What's the difference now? O 6 3 o lau timu ia le o tau se lau i vono. Tolu i vono? Ia o o taiuri seu ia e tolu se lau tolu lua. Tolu se lau tolu lua. E ono. 60 something the difference are. Ia, Io, 64. I 64 le se. Mm. Oh, eu ngai pe ia wa lunga le se sen Ia, o le alua no foi se que le se sen. Te loa o lesi o isi whalpalo ka le runga o i taunga monono mba mara latuanga o ia o te loa lau i nā e tau. Ma wadi se sen. Te se sen. Ia, ai tātara noa i mawhawha wapi o i whewhui, ma tau tu tai. O i e tai a tātou le so le, Ia. Le kau o kia koe le mea so. Tuli. Le au mkau, ili iman au mkau. Kasin mea mkau kai, i pe uma mtau tu tai nia siri mai tātou. Au mtau tu ta le napi kau whale kongo i kako. Esa. Ia. O. Ia, na, mtau tai, ia, mkau kai ngai o ki me kako, ma mkau kuka. I. O whalpalo ka. Kuka ngai malo me kako. Longa lua ngai malo mai eile, kasi o ongo kako. Io, mkau kuka. Le fast. Ia, ai fiku suru ai ia. Furu ai ia lau timu ia. Lau timu ia. Au i whatu ia ngai pi ngai koe oso mei lunga ia lau timu ia se lau sfuto. Ia ai lima su vadu ai ia taiuri seu. Ia. Siole, seu ki o fufu ngika ngaka ia Whai atu le saungo whongofo mai kua ele iai kukongo tau whai. Ale sau whai iai. Wa, kala no isi mea lea nanga lena sau ia lau timu ia whamatala le mea o le ele whape e ke alu le kue kumalo. O ngā mangi. O lou I loa o mea I tonu maritano ino me. Ngā pawai o le li o ka ngaka lako kia I loa whaka a mai ele I whafole. Ia. Ia. Asi o kako kiru pe ia. E mau ki ngoa lava ia tanu ngā manono. E vai lua I nā ia le HRPP. Mai fast. O te vai lima. Ia o vai lima sa waipu ala tamai. Ia. O mangiangi e vai lua I nā e tau whao I nā e fo. E lau timu ia mai fo. Ma taiori seu. La so whina. La so kausi tila I. Pio mana isi mele o I kapu kala mi ka whanongono. Le ua. Soangi mai ia sa moa ia tatu e lafo mai ia me mor silfia le atunu. Ia. O te loa mangiangi e whai si taitole o le vaenga lea. Tōrua. Taili seu ma lautimu ia. O te loa foi o le fua foi nana fua ia le paloka lenga umba. Le ana pa u ai foi ia lautimu ia. Ia taili seu. Ona o to tele lava o le vaenga lai ngā uka. E alpu a inga ko kele anga I inga. Ia. E pela o le vaenga na e alu umba I le HRPP vai taimina. Esa. Ia. Mea I nā fo I la lena malo mai taili seu le. Te loa la leo sau taili seu I le. Le la usau I le tu le. O te loa la o mai umbalo o malvaenga nga ia I. Wa to tele na we na wa sui fo. O ina le sa wa le fale tua. O pesao fo le sta male tu lentu mai o I sat patea.
Oio, shit. Oi vini ngoni. Pesel. Au oi fo de Lono so. fale tua la sa mai ngā uta ina. Pela o mena na malosi mai ina ele HRPP. Oi, okay la. Ia na. Lono fale tua le fitua wha mawai atu nei male. Ia na. Na. Ole mela na le na malosi mai le HRPP ina le vai mena. Ia alela o wawai atu. Wa sa wata la vo le wa sui le to tele. Fatua lau tafi. Ia, wa sui lau tele wa mai i ona wa sui fo to ina na. Nele mo ka kole koe vai ia lau tafi tono me fai ale HRPP e man to foi e umba o fai inga ko kele ala o ko me ale HRPP. Ia. Ia kau si ia sui ma si kau sui sa. So le ono fale o ese tato ia le il tuto tas me ia si kako kilo le o fa ia fa palota e usau to e fitura le toi ia e kele tele alva nga nai ia tato talia ia tonua fu e manuia mai ngai papauka ma ta tala noa ile mere no over tu ela por kala mena na fi fa ai loa mai e tangata i lungo le la na por kala me ia le meo le a foi ta si me ta ta una ba tu tangata isa le meo le fa ka kapineta al fa ka o le nai pipi i mai i lalo mata te tele mai lalo le upu confidential ia malu kuikuia me nei awani ale mera fetu o fio mai au mai ala e manino le mai upu le la na tutongi ai pare bia va lele ma o apitanga me uma o taruai ona o ai ainga ale malo mo me o tai e te tawa n fatu pe malo me na me o palango le reimburse io ai vai pise me fia a Canada mai fu malau tama o mafilea le fai le lau o le pepelo le fionga le liparmi se eso no el vanga le ese le fa no pe ia le melna le na tal no mai fo ia e to tele le poto le tono le o kapineta male le mele o le tam mafai ia fo le o le tam fainga le tam fai il malo le temini ina ia sui tangata e fai ala tonga luenga mo le fa le o le malo forget about i le HRPP mal fast ai ia sui tangata ina ia fapia ona tutu fatasi tangata tono le i tongo o me fai al malo ia al mele tatal no so o yata o fu le tulanga le ole o le tu mai lo le malo ka ko o umala ve e fai malo ia on se mai lo so taua ia oka e soli ke le pale kong le va i o le mangiangi STA but tolu te si malelua lau timu ia wele se va ai lua se lau tolu fa po ala tamai tu puola se furu malelua o taiori seu se lau malefa o sapolu lua se fulu ia o leo sau gata uari i Maya ia o vai lima malolo lelei katoliko toru tasi lau timu ia fitu pu ala tamai lua ono taio iseu ono fa fo mai sapolu fa
na mau mai. Ia, ai mai. Vai 5 e whakasa tolu tesi maleiva. Lau timu ia I va 5. O pua ala tamai se lau iva. Sa o ke lela maki. O taiori seu luas fulua. Tupuola sapolu fitulua. O leisi fale o Leone AOT tolu tesi malefa. O ipore na e o umatu e na ali ai a. O lau timu ia se lau tolu. Pua ala tamai se fuluiva. Taiori seu se lau lua wha. O le sapolu tolu. Tasi se vai tolu wha. Te vai pesa o au. Fele Leone AOG. Tolu wha le pe umar nga. Le the same thing. Le usau wha alua le mer nga. Oh. Kasia leo ke va le tolu tesi marfa. Na. Oye le na e tawhira Nga kasia kusa fia meiwo mai tasi lua tolu fa 5 ono fitu valu boi koe koru me ko koe so au ke lele ba ia esa o uma mai ia leonge. Ia. Uma leonge no ngala e vese leonge I le. Me mulmuli la mai ngi. Ia. Tasi lua tolu fa 5 ono fitu malu ia wa mai to tolu lele sa Ola ke lele va ke lele va nga woye. Ua fia. Mesite leo le. Ia. Mai la ngai tapol mai Leone ke o ke ua. Lewa vai se Leone. Fia me ngawi. Oh. Kalau fai atai. Tolu le toi. Toia o te tia papata mel a fia malu. Ai peia o inale na Peia inale na malo mai e tai le paro tutaruai. So far la mingi. O lea ua valu se lau male lua ia. Lau timu ia. Ka concentrate ta ia lau timu ia ma. Tai liseu. Ia lesi vaenga. Ia whaamali ia ko nga o lea e. Kau kurkuri mai pea o kou a lela a ela si ma concentrate ta kui vaenga lea. Tulu. Tele ale Antonio ale fa tele mo ka kuri poki. Ya 2 3 4 plus. Me lava ua ele o toi mamau uma mai tatu fal palota.
ai ala pe aki ua oso I se vabenga a tai o se I fale ko koe a fal palo tai to a I. a fe ko se lau va fala ti ia esa 64. mai anga le lua ngai lunga top 2 Ia, e faisi mamau tu le pole mele o ye. I Oh, fai it's okay it's lau okay muia ua valu se lau malilua. O taili seu e lima se lau lua. e tasi le fale o e fia foi I mangiangi tasi le fale palo te mangiangi pe lua ngar kasi le o saunga ST8 I ka kuwai po Ia. lalis E peia ia foi ia luma I le mekisi. ia e saula le metisi mangiangi ngar ST8 mangiangi le o sau na o vai lima e fakasa o malolo le lei katoliko o mangiangi STA o ele ai sole le fui tapo mai mangiangi STA Ia. le tapo la tu mangiangi STA le ko va ki I me tapo mai lua ko fas furulua ia le tapo mai ia mangiangi STA kasian mangiangi STA Abai se la mangiang. ia a veces mangiangi STA ia ia maleo ne AOT o fatu ia metutisi matau tutai e fakasa matau tuta e fakasa nang leka itapo ngai tapo melisia bangai isen manga yo fa malasi aulesa I kai malor fas yo fo soli o luki yo fo o mangiangi a I. mangiangi STA le sili mai lua se lau kurfa au te fai akula o le kumole o le seli O le ngala mai e ia te oe ia le apo ia ka ia le bea atoanga ia sau mai lunga o ia tau tuta le I uma ia se ia mingala ia aifo ia ia o makaukula matau tuta po tai matau tuta o ia matau tutai mai mo matau tutai o matau tutai fikuongo ia amba alo timu ia amba ma sai ia fikuongo lau ia lau kimu ia e a foi ai fafa ia tai mau im kau kuka ia ia o oi le singa so kau kuka ia kau kuka lai la wa le si dia ia tai se lau maleongo ia mtau tuta
Se lau se lau mal maleo. Ah, io e fixe Ia, fu ia la fixe fu lo ki ia lau tinu ia fix full. o fatu ia me tutisi fatu ia me tutisi e se lau fu lima ia lo ko saules ia leo sau mangyang e fakasa oka ese Ia lango loku nga lau tinu ia. ia ngala Eh, ka mangyang e fakasa lau timu ia ko se lau fikuongo tayoli seu se lau tayoli seu se lau o papauta Thrush Hall ia ila malora lau timu ia se lau lima valu lau timu ia ai vatasi ia tayoli seu se lau lima valu lau timu ia iva tasi ia ai seu tayoli e seu koe sauan mele nga mua aku whaman mole. ia o fea mangiangi e fakasa Ia, mangiangi e fakasa e tolu se lau fituono lau timu ia ai se lau ia tayoli seu ia. o Pauta loa. Papauta Thrush Hall Ia. se lau lima valu Ia, ai vatasi tayoli seu ia, ia. e uma ia ma Papauta Thrush Hall tolu valu ia le tapo mele ia matanunga manono e fakasa lau timu ia se lau ono tolu o tayori seu se lau o lau timu ia se lau ono tolu tayori seu se lau 25 mo mai Ia, ia. se lau ono tolu lau timu ia i tanunga manono e fakasa Ia, ai se lau lua tolu lau timu ia ai meni ia tayori seu ia, mau alva ia. ia E bing la mau wale ua maua le mai le langa lenga tapo riska me ang lela. e fia lang fat palo ka ngai ko koe o uma pea O tele loa pe palo ka mai alunga i vai lima ma Arua. awa mai lalo. no ala ku vai lima no ala ku Ia, ia. malolo lele malolo lenga ia pe manga ia lunga ia fia malung kia paka Ia, ia nga ola so tanga fai tau atu ia vanga lo ia i tasi lua tolu va lima ono fitu malu ivas fusu tasi wa uma tulepa. ia O paule vaenga le ia te au te mine. i Matau tu tai, matau tu uta, whato ia, e whakasai
i o i mangiangi, papauta, tanga mangongo e whakasa, oila isi vai AOG, Leone AOG. Leone, e fia la inga ia ifo, ia lautimu ia. I fea, i Leone. Leone AOG, whamol molea. Se lautor lima. Se lautor lima. Ani si kau whakele, ia, se lautor lima. Ia. Ai, se laurua wha ia fiti. Ia. Oi foi le sina e ke kura ia whatpao ka leo ia. Leone AOG, tanga mangongo, papauta, e whakasa. Lelau koe maka koe lunga. O matau tuta. Ia. E whakasa. Matau tutai e whakasa. Ia. Whato ia me to tisi. Ia. Leone AOG. Ia. Mangiangi SDA. Okay la. Ia. Alnala le misi. Mangiangi SDA. AOG. E fia la mangiangi AOG. Ia lautimu. Ele se AOG on SDA. SDA. Ia. Mangiangi SDA. Ia. E fia la ia lautimu ia. Lua kolu wha. Aia ia tai. Se lau man wha. Mangiangi SDA. Ia. So angiai mangiangi leai so angiai ia malolo lelei katoliko. Malolo lelei. Ia o lautimu ia fia. Fiku. Mai kiwa e taponinga. Fik lei o lea ua maria. Matau tu taim tau tuta fato ia e whakasa. Papauta, tanga mangongo e whakasa. Leone AOG, mangiangi SDA, malolo lelei. Katoliko. Ia. Katoliko. Ia. Oila le sina. O vailima e whakasa. Vailima. Ia, e fia la lautimu ia. E iwa tolu. Ia. Ai lua ai ia. Tai ori seu. Ia tatu mai role lalo ia mangiangi e whakasa. Ai lor ngā leilunga. Le ai. E whakasa mangiangi. Ngai kou se lau fiku ngoi ia. Ia. Ia nga, oye. Ia nga la ua ia mangiangi nga. Ia, ngawai papauta Stros. Le wai pauta, tanga manono, Leone, mangiangi SDA, malolo le katoliko, mawailima e whakasa. Ai are tanu ngā manono e whakasa, oi ai. Ia, le oi ai. Ia. I uman ofiara menga oi ai. Sukas. Usala kasi lua kolu wha lima ongo fiku walu iwa se fulu. E tasila ia ole. Ia. I lo marola timu ia. Ia. Masalo ia. Naua mai ole unofficial. Leone. Marola ia. Salo fa confirm mai se temi tai au. Malolo. Lelei. Ia, mawailima. Se whamal mole a tulepa. Se koe au mai a malolo lelei a taili seu. Malolo lelei. E fia le.
se mesi kau e ono tasi. I mean, sorry. Ono fa. Yeah. Ia, okay, lola koe kasi nga la sa. Yeah. Mai lola ia lea. Wa lela o se fulu le wei. Yeah. Foi si mamau le vaso le Foi si mamau le va piu tau la talata i le palota taloi wa pina o le tōrua foi le naivi ai le paloka mai mongko. Ia, na. Ia ma. Le la ua pa sau ia. O le mea lava ua. Ia vai le risky le nga take le tama. Ia nga. Sa o le ia. Eke sia ia talo fai. Ia. Tato talo ia ia. Ese vai le mamau le va. Afe se lau. E afe fa se lau iwa su fitu ia lau timu ia. Ia o ngata mai rola ia le ia 44 plus 106 plus 100 plus 91 plus 125 plus 1224 plus 104. Ia, se tato 64 plus. matai tu a leota. Ia, e fitu se lau valus fulu ia taili seu. Overall. Minus from maile 1 afe fa se lau montupu. Ia. Ka, kuikia afa kuikia le. Ia. Io. Fai si te leo le. O le sunga le. Te alofa o le risk nga take le tai o li seu. Ia. Ia. Koe kasi fat paloka ngali sawa. Koe kasi fat paloka le sawa. Ia isi longa sawa Yesu ngal fat paloka. Malo mai mga tolu. Isi longa e o mai au valo ia nga valo ia le. Ia no le ori nga le o fale ko le me au valo. Ole mea le la no fole tu nu. Man fa man. Ia awala ni sauderi le wa e faina sau alu mo ki ngai le alu fast. Ia. Ai o te tonu e iai le possibility e sau iai alu le afu. I le HPP. Wa o le iai o le HPP ia. Ia. E sau ni ia ona tatu faitawina le o lana forfolanga le na failo ailon fape mai e le loa le afu. E le fape tulina ia e alu le vaenga tu malo. Ia. Tatu faitawula i. Le saola ona tau tinonga i o fai ilona tu malo. Ile se senga o tu mai fai pule tuto atasi. No nei lo le e tau mamao ma mea. Ele sa fai futunu ele foi la sona lo o meu tivanga o vaku kala kupe kuskusia o ka u vai le a se o foi le tau pulenga o tamao ainge tu tonu ale lau le. Ia. E sona leo e i tu tonu le. Ia si ka ku vai Ia. Ia o fai le filinga vai monga tolu te le. Pole a se swinga ia. O te tonu na o fai filinga. Ia, e fa malo o toi fo i e umantam o e wai le fai ngofie le. E o foi la i le fionga ia taili seu. Fa malo foi lo tutoa o le toi alwe se mai ai alwe ona e fia lango i le fast. Ia.
Ia. Tailo ia pe afa pe tula I mai ele uso fo ia wa ele o sesi fo io o vai nga le ia o vai nga mai tonu o mangiali. Ia. Tasia tula I mai ia iso no fina nga lo fo ile langlangoina ia pili ia wa pe o melna le e tan fai ta to ia mo le lua vai ton. Ia. Ia. O te loa mau tinoa ia wa le ua whaalonglongo atu o le ua pe o le la moli mai ia tuia. Tuia? Ia. O le whaalonglongo na le ua whaalongo te o la moli fo tuia I le fast. Ia. O lusi la Singapore. Ia o lusi le Singapore. Ia te loa le la sau ia tuia. Ia tasila na ngafo le la iai. Ona mana o mia ele o le fia. O tau se funu lua ia la ia le. Ua lele ele alu le chapipi le lile. Che vanga na ua sau pe pelo le tumano. A sau alu I le chapipi. Ia. Au te loa ele mwhaina to alu. Se si mea langa o le ua kamo mai whatuto tasi. Ia. Motikle. A whaila ia le tūlanga fo ele o le o pāloka. E pāloka inga le lua vai tolu lea. O ia la le stangata e whiriwhiri pe alu I le tu te pe alu I le tu al malo. E pau tangata o te loa ia o whalo mawaenga. Te roa whalo mawaenga e pālota I pe asu e me ia. O te leo loia fia me mai foi. O I malesi lau kama mai I wafonti neri I o I foi mo. Ia tasi ngā tangata leo whalongoko le la. Le la koe sawanga I le. Ia. Sore, e ari kou kama ringa re ka ur kou whai pulen. Ue lo fui kama ki kuoli tu le pai. E sa ore ka la lau kama fu mai nga. Se o mafau fau mo wo kar kongu. Ele favalea se si na kuot. Hei nunga wawawa ia ku kambanga ua makua fufola mai a se mea ke le ai alu ia. E fukua wawawa rora ia lea wasui. Ia, o te talitonu wā pe ia o le ua. A whaine to e sau mau. Ia, o te loa ua maua le. Le lua vai Le tolu. nampa fu le pāloka inga le. Le atoe vai senga o le pili le. Ua pe o le pili a le. Whawhatulu nei I le ia Samoa. E pi kau saori mun mau ia o eri usu. Pi kau vai vai lau ku lei lau kamo. Graham. Yo kami kur kuoli e. Pero kau oki lau kuoli fai pure so. O kambala e. Mga saingi mai I aki fai o lesi kuku I kakar kupe ke au sa fai mai uso. Maria lo fingal. O le ala koe alor ka kova alanga le o mai. Ia, o le asi ta penanga tatu kion sina. Ia, o le wawa atu ia o matua I malosi ia le vaenga le o e tu le va ia matua foi o le whakua fufui le o le va fou le. Ia. I le na whai le se lautausanga o le aula kapi. Ia nana fui ia ma le va fou na a pia a tiansina. Ia, e fōringa mai la o la ua na mata mai ngā kore nginga le au ri. Te ofu foi la uia ai le o stulanga le ia le tiansina nei tausanga I le tauwanga le la whai. Te lori si mea. Nā le tala noa I lau whari. Tau mata le leia la le video kulinga o si lau whari renga kurianga ngei. Sorry. Ngālanga le kere sa ukala o ngā kere au o ke ia le sen merka kaya kia o maka kungu. Sorry. E whai si o te le I mata ila I le mela. O maka ngei. Kau wa ai ale I pisa tangata kere anga ule wa ai la ngei ai. O fuck, sorry. Le alua si mea sole, o karsawa sole. Pisi o panguai.
Wala pisia dia de me vole le que eu fole le alu ka sao so le fele tu por mele. Ka Ia fale ka ia. eu falo até o que o louco como lá que vai tu e se me pisi facia dia nga o so ela como eu que aquela o pisi o fang vai pa ku so Mako kala ngoi fo ima. Malkamo emel le Ovo le aule amangyang ni si. Yeah. Aloy la le siga kale ngo ya sali. Yeah. Le au fusu wo ile amangyang ni. Le afro. E vakwala ele el vaenga le ia lo angkonga ngo ya fang. E lau fali e la wali. E ko e ala le wali ya pa makalongi. Tai mai soli. Ole makolo fali anga e lau fali lo fangu e mau kingo ai maro mangyan. Awanga nga ili al fa ili fa inga mangyan ia kuli mangyan yes ko ingo fangu. Ole la fa no mai o le malai Chanel. O Chanel nga na fa ile ia talonga na le nga kuli. Ko maka ko vai ang isoli. O maka va pesoli. If you roll of look at me soli le ngi me fa penga kupo soli. Ale o makin soli. My goodness. Tira fio e nga mako ko kara ko imbara uri. Also o talo mo lo fali o. E avela o le sosile sokka ke lo fali le. Ile aula mangyan. Yeah. Ele fa perla o ke alui vo ele fa per o ke fefe vo ele fefe ia kamikika. Alango o te alwatu a vo ele ia fiafi wae o kamanga e ka i fol fa o so fa fo kamanga. Yeah. Ala ele ma ba minga luenga ia o ka la kulo o ma fa ka fe o ka na kulo ka fa fo nga ia le la te masangi uma ile i tamiti e la talonga no lo foli. So e manko o la fusu mamang yang ia le ka alo ayo mai fo la ia mo yo o la fusu ma fo ia mo le ka me ke la asi ma ka me ki so lo ka fusu kam ia iri la fa ile o ke tali e ko fusu lo mal ka lo fa ka rio ko so era nga la vole si ma bingu ke nga ai ko fe tawilo nga kalua la fa ile o me i mai ku a vala le of tawinga sua panga ia e ma ia nga uma ku li mai lo mangya ngai ka maki ia uri oso lungo pa o le mela mana ye fusala ko ia ai le fasia lo fori kai pe ma ka di fula ma ku ka pisa voi ta longa la ka aloila iva ma iva lan malava o le iva fusi ia fa mai iva ia ka pia maku ia songa ala ka anga bakula la fari mai pia me ka ke le kiki a la fari la ma ku fe ka lo le vela ka i waro fa maku se vai ka ur ka lo ka ma ku i yo ile me le kapua i le anga ka sun ka o fai ala la sili ala i ai fu yo la kusa ai la kai fiku ke minga la fa ai sko ke minga so le la marka lo ai lo mer fa i de la fodi fa samba lo fodi iva e ma ka dia pa le fai ka lo fa sala kongu du mo po so ala fa i si i de limor ka ma ho de lu fa lungo malo ko man lo fodi fa me fasi de ref fasi lo fodi nga ko alfa ilista me kiki ko sala fusi i au maka ko ko kiki sala i va yo pa sala fa fusi i fusi ele ma dio nga vai a voi le lo fali voi ale ara pio paki soka sole o ma o ke ia lo wa ku ai tuli mai lo le awa ai vo amai va se uka ia lo fali tuli mala ka manga sulu mai ko le office o va tale ano ai vai mai
Sale. Kai lo foli. Fa kongu le au kamai. Ia fese me o penalty. A penalty try. Sale. A penalty kongo pusa kongo kiki le kongo kiki le goal foli. So ala ku kamalo fa la kapi fa ngol me penalty try. Ma fau ku fo inga aso. Se ka fia aka sole. Ya oleli. Anyway. O mi ai o mai ngel mako ia lo anko ga I le awala piki I mulfangu. O mai kama ko o fesi la ko. Sole. Ia e fai lai mangongo uka ho le talonga Ni. Sole. Si ko ro le kulimang. O ka saulo ki ki ku le polo. E ka ke sau fa ngo ile au mai mo le lenga kulungo le. O le lenga mo le fa ngo ye fa mo le se o lo ku ku. Usanga ngo ka la ko ko ku dum. Ya ko fa ngo fo ye se o ka mo e mai. Ke le ka vai ngi sole la mo ia so. O ke no kilo ku ngai ku linga yang fa yang ngi. Okay atala. O le sawa lo fori ai pisi e mat fang vai ku so. So palo fa. Io e. O fa pe cafe sole ia sa mo ko e solo ai ku le me so. Sa olelia. Ki pio ngai ka ki ko ai ai fa le ko ngor kalo paro kalo sa. Ana tua tu le pa walu lumba le mai le illa kapi. Yeah. Ia fa pena fo ia tu la fono. Wa matua I matau tia tu la fono le mele o nei ni usila. E o aro kango le o le foli ban o for life. E o na o ile falpui. E o nga alu le foli avelang tangi e ono lokai oi. Ile melna I nei ai. O le melana o te whai atu I le oli e o Samu. So le, a whai ngai lai le koe se lau whali, le se koe fia lau whali. Ia wale se tālonga. Yeah. Walanga ka alonga wha mo I le I o lau whali. E le mwhenga whai se ka alonga I le se lau whali. Tasi la me tau fwoi o na au titilo I. Mena e se lau ua lofa ke le kamba leo. Stama hoi leo o tau fusi sa lesa. Yeah. Soli. So o se ka ngaka lau whali e whasi mainga. E solua I a ka fusi. O to whapea tai tala ka pia tatu at nu ele koe pa I mea. Sa oleli. Ai se whasi mai fwoi lao ngi ungi la ka pia kua. Se me o sili koe la ka pia ma koe sa vai. Sa oleli. Ai kupu se o I whale ate kupu ene mea. E moni le whamtalanga nā tule. Ke no e lo whangongo I le stau sanga no la tuiu. Sa wali a kwa le sia wari inga. Sa wali a kwa. Sa wali a kwa ma se vai vo I alua kwa kui. Le aingi ko nginga short fo le. O le short nga ala koe alua I kong. Au to tonu I a pia. To tonu I taulanga le whai talo. O whapea so le. O le mea ali o kaunga alu I runga ali le lakapi ali a le ese le mele ta te vai I ni. Matanga ia ona o ta taimi. Ia. Taimi mai sa mata upu ina sa e ka penga mai ai. Ia ka ke fa mai ai ma. Ia. Ona lei tu le pano mata I le. E le mena sa wai ni le whatatananga o tuina. O to ina rea atatu. Ia o sailile. Ia. Ia le tala to ina tu la fwai. Na whapea ai. Ma whai mai le mingi skai ko kongol palimengi. Ua le ai se tupi. E whatata nonga len whai an nei o te lopo an nei tai au po an po len whai whatata. Mai ka ka ngoi mea. O le mea e whai atu e lau tala. O le vai le to e whai se whono al palmeni. Ia. A le o sau ma le mea fau. E le tala noa mua mai ai ai le mea lea. O le tala al minista. O le winga la lau whamtalanga.
Wai lea ia se mea e ono tau whaaleanga i le malu. O loe tau whaaleanga mai minista, ai mai se artala tupi. Yeah. Inga tele vaanga le tupi. Langa ia. Lango i le malu si anga le ua le teimil nei. Oa umala to whale kekele nga whau ma meanga. Ele o ke i tangata. O le a le mea le ua maua i tangata le teimil nei. O le pulo keki le 2 milionga. Tai se lau 5 len tufa. Ma le tele o isi mau mea le ua maua. Lea foi ua. Wa o le malo e au mai kalo. Ale au fai fatuanga. Lea ua mai nei. Totongi sa o ea le teimil na. Ele o toi tinga ina tele la le atunu. E toi o tau sue ni me ave ila tau mea ia. Ma o le foi ua totongi pili o aonga. Ia, e foi le si fase au fapea. O le ua mai kukongi pili o aonga a ngā wakurku pe fai polo keki. Se le ai. Mai ele wha mama avenga tele o le malo. Le o ai pili o aonga. Tele o na isi ta maiti. Ile vai teimbi a le se polo keki fapea au tutu mai le malo le cha pipi. Ele se kupe kukongi. Ia, e peila o le pawa na to ina sai e. Nga le video call ko inga yo, fai ia cancel i fol pili alea. Ia o ko inga na a inga atoa. Ia. Al taimine. Ia, ole oa. Ia, tole. Elo mamalua le saud fai au le mai Australia tau tino. O tuila e pana ngā wulwa alili. Ia lako au laka piho i e. Leana, e alo e wasa fukala. Io ai kala fu ele se ko fo ia ko kongi e o mai file ko kongi. Io ele o mangingor ko ingangi. E o mai fa bauele ko e paila ko vainga se nga sui ngis kangaka. Ai a fa pia ku mau pia ia e fai. O anga ko inga kau fa lenga e le ko e kula mai. Ia vai foi lan paro karing fengi. Le kau va mai tuto tasima sa ka fa pe kau va mai de cha pipi mat fast. Ia. Ia le kau va mai de fast mar ku ko kas. Ia. Ai fai mai la lol su le cha pipi. Le vai nga umale. Vai nga umasai le fast le Le ia tuto tasi le sai le fast le o tu la mai. Ta fa pel na fai nei le final ko le ai. Ia. E tatu taloia e pe na fai atu sa mo o mea umai e tam faito ina le fa le ngai i e whainga maro sa oi ai mesi la tala tupe e fiu te fa matara o ta mikele ia onga e fa na te mala male leia i tupe wa tutu sa le leia revenue nga fai e el fast le malo revenues e fai la tu malo for so many years sa oli. Ia va to recognize foi le tato mal tato mal tato le remedies le va tu fafu le va tu tato fa ko recognize le na utu mal fast al time ato le ngai wango i lan tala le fa peo tato ta ala fo foi ko kupe ave sa o ko ainga ai anga le ai la le tula i mai o fast fa mama lama tu tato ia wa kasi nga fa mama mango fa mama i kembio le mapo kala me foi mala kambare mama mai pa pena o tax o mama tato le fa fu le aba to ia fa ia AIDS ma me e la o tu o samo o tax tato ele ngo fon yu sila pa o mai langi ku pe ava ku yo samo le ai just sila fifo yo eleota Whatanoanga inei a mātou le sunga ia terenga ia sufuina ma tulepa. Te mo uana tarano me tulepa mo le sifonga tai afo. Ia. Na faila to ina tala lea. Bai. O ko kupe ia la fo mangi. Ele se me le malo sawa ave ko ainga. Tau ave ko. Bali me ko ke lo ko inga poko leanga. Ananga ke lo leia. Ke lo le leia ka valenga ku pe la foko ele va ku ke ku ainga o me fa va ia o ka me ka mo ku pe fa lo ainga fa lo io le ngata la inga pe ele taxi fa lo vai di ke le me ale sama fa ni kala le ainga fa pe fa mai le se me malo ku pe nga la ku sa anu ku ainga vai ese
O le reserve nga o tupe ia watu i wafo kupe Amerika o kupe ta a Inei Australia. Ia mpekangia. O reserve na le ambai e fa tau atua ia mea le malo i wafo. Awa ele mwhainga ma se kupe sa mo a mai fa tau ingi. Le o le value kupe Samoa io e. O kupe nga o le fai atua i e ora ko Samoa ngi. Io, o le feo la toi nei. Mai se sole. Ia. Le o le mala mal toina. A le fa pongisa so le toina i nai o tatu tangata. Ina ia fa pita. Ma le ai o toina e. Ia, o le simta upu o le whanono te le whaiso o tala lea. E le maua se pa'u o se va'alele. I le ta ilima se laulela ave te ua. A ka kou ia o kui fafu. Ia. I o i le Utos. Le whapea. Ia, ma le tala na tua ina whai mai. Awa ko ke lo ke fo le Utos. O le Utos o a tangata o. E le o mai o kou e whakaut va'alele a ke ui ko kupe. Se whanono i ato i ngā whamtalanga tu le. O la tau lai they sing the song vo le ia whakaut va'alele. Le vo ila ufai atu se whainga ina ia maua se va'alele. A le vo ufai ki oa. O ka leiro la po le ale si mea e whai ei. Te ilo e sa o i le tasi o tangata ta mai ia. Matal noa e whai meilantala. Ua PhD ma profesa nisi o tangata Samoa. I le mele o tau whaavalea, tau whaaleanga, ma le loto leanga. Ia e nisi senga ka. Nisi. Lai malama le lei al tangata poto lea. E le o Samoa umba. Ai na o nai tangata lea lai a vealto i ngā maulea. E maulea vo le ese le whaale tonu. I le whaafonga nisi an malu le tunu. Ai tate ufa fo i taitai ia tangata i folo i tu ngā maulea. O le mai atua o le ua sau lunga le malo Samoa. Wai al taimi nei o taimi ua matua i whaale tonu le tamao a inga le tele o atunu ona o le taua lai whaio. Ala mea Samoa le whai. O le kufa kupe Samoa. Se vai nei. E makau kia sore ia kako kalu ia ko i ngā kungu isi aso e mafula lilunga mafau mo nei loa e ngara be o lo fai. Ia, lenga o le tūlanga na i le mele tau o mai e toina. Ia, o na o mai la ia le siksengi. Wo o fo e kalar ko inga siksengi. Au ko inga? A mato inei. Mana tua. O le mea lea na whai nei ia, whawhitai tele la mai a anai a whanai. O na o le whina uina o le mea lea. Ia, le fo o fo i le ia wawasa mana i a Winston Peters. Le tutono o le whainga malo le tū mai nei. Ia, ona o le ave o le mau lea, e lea o le siksengi, se vai lai le tū la wha i o tala le tō ina nei. O le mele ave i o le visa vo le mawhai ei ona a kupuro wha la vengi, alo la kwa stamp lo passport e sauro. E le to e tau whaatalia vo le se i a mai le sponsor ngei, a waku le sponsor ia e fias fulu tu pele a inga le nei e mwhai e ona tau si o e pa e sau ngei. To ngā mea whapenana lai on tau file ona whainga tā ona o mai. Ia e umale vai aso, umalua vai aso le o le whaalawe le po se maliu po se whaipoipo. E te lei sau mai sa mo ngo le kau whakarkali le whawe ingo sponsorship. O le whina ngalana, le whina wai nei. Ina ia ta tala le wanoa le ia tatu. Wale tō tele o tatu tangata i o Samoa. Ele o whia o mai ngofo mau nei. Na ngā iti ana i tangata i e tupoli mele nao mai lo overstay. A le whainga la le whai e. A umalawa le tausanga wai e au al tausanga pe lua tausanga i le visa lea. A la talata o na uma. E ngā le luas fufa ai tū lai ke oso i sesi atunu e koe sa wala i le koe amaka foila i le. Ai lai le whainga o fie te leo le mele. A le sau koe inga whai me o siksing. Se lo whanua no i le tu inga whamtalanga e whai il tu ina le.
E tau whaase solo ono o nei toi ngā mea le e sa wai whai mai ana toi ngā whamtalanga. Lea la a manua le i ngalo i au le mea. O le matou sau an po le matou news. Ei. Ua whato e se ai e Winston Peters. Ia wawasa mana ia. Ua na iai le mea le i meli. Ai na whai e le tangata mai tu tonu o le ofisa o wawasa. Wawasa mana. Ai a fi ai la le suafa o le matou palimia. El to ingo tui sinave ulung totua. Mea la le te whai atu e tui leipa. Papalangi. Wa ave ia suafa mtai. Le te leo le tō whao tō lua leo. Saua tui sinave ulung totua nofo le lalo. Whapsa ngā i le wawasa manei. Tala noa, po le ale mea o alai o na tupu le mea lea. Whato e se sawa e alta malo wawasa mana ia. Ia tui sinave mōnu tō. Le tō whā lea, ma le moe lea. Lea o te whai atu ai tu tonu o le palimeni a Samoa. O whaafia o na tau mawhai le tātou palimia, i le tai o le tuangai. Ai lei whato esea, e lei whaapea mai fōi, ia o lava lea. O le mānei ai o le whaino inga lea. Lea la ua whai en makai pālangi ni mea Ua whai en makai pālangi. O no lea, o le tō whaa lea ma le utanga le kau ke pisa i ngei kongo mei o whai ngā makai. E le mana o mia e la se tikui e le mana o mia i so poto le mea. Karu whai. Lea ua whai en makai pālangi ni mea lea. Le mea sa te tau o na whai e tātou Samoa. Se wharongo i kule e pama se kau whapeangi soli. Leo sol pālangi makai pālangi, whai le mea kau whai makai Samoa. Ea. O na pata maloa, ai media o maua, o tau whai o mai umba iai. E o ai medias mai o i Britania ma Australia. O mai uma. Ona se i whanonga longo la. Paila iai le. O le ala se reaction au kou, siksengi, tangata ia e langolangoa ia. Oi kasi mea langa o le national mai ila u. Ia, a foi o le coalition party le iai vaenga le. Ia, a ua whaila le imeli. A le imeli e sau mai tonu o le ofisa. Ele o wawasa mana ian whaia le imeli. Aina o un apa le i altoina. Sau altoina i lunga, tala noa le. Sau whawhai le lalo. Eye to eye, face to face. Ai whai mai ele fesilia le. Al palmia am whai mai e. O le ale mea ua. O un apa altoina am whai mai. Okay. O le ato e tau mawhai training sa lau staff. But I apologize. I am wrong. Wewa iei tui lepa. Sila iei tui lepa le mele. Matai. Lea la ua whaatino le matai lea. Le me tau anu whai. Ai nana o malawa le mea nā tui lepa. Lea i masesia koe pisai. Followers o le national. Followers o le avu. O le New Zealand First, none of them koe pa ia le mea lea. Pau ale mea, wa saulungo news and whapea mai. Winston Peters own up with this mistake. Sure. Kau kia Tau tia, na kapu alo tango i le tūle o matai o tō lua lea. E whailo e kula e par mea ngā. Ma ilo. Ia tu le pa fo ia le sia wari le tonu palmini. E lemo pe kamanga mele ka ule own up. Never. Lenga fo ia e mama ia la uli. E mama par mia. Ioi. E makua i pa aliali mai ir makau kia o leaders nga ka ia ka ko ka sanga kile Ta only. Kiro la ka ku ia. Ia ma fai pule ia i. Ioi. Atu foi. Sei o na foi la wari ia. Lea ua maua le leia koe kongu i.
na molia ile contempt of court, contempt of parliament. Ai le ma se una pimea. E fai akwa ala fi ngau mai ele isang sala ele isang me ke le ngo ele je le fa ngo fo ma fo penga fa fianga fai ka ngaka le fai ngone ua o fa mau ngir so pula fu ai se sala fa mau ngir contempt of court ai se se ka ilu ya Oi ma fo o le ua fai fata ta inga ia mako kama ia lenga fua ku ngeia matai neia ale uka ku baba ia ile o sila mio ia langi ato le to fa ma le utanga le tu lepa ko fa pa sa ma ia iso walu tikui ma e alu ila onga e te mala malama i de mele o le va fe lo ese le ta o le va fe lo ile kama i ko po le ale ese senga mamio a fai la o le oilo le si wosisi ia fa to si kusa le ua vice versa me kusa le ua kai palangi fa kingol me kang fen kai samo nga kongwa ayo mai makai samo fa kingol me kang fen palangi le harmony of agreement kauanga sao mai sa le ko kau fa le agreement sole o paku mai ngai sole Jangan luka fi palau bale so ngai ya malo le onsai malo foi fa pat pale tu lepa ya te tonuai ave el nei tu la va tu la fa tai tilia fa tai le malo le tunu a sili ona o fa tai I matai nei e la to te fa tino ina ia tu langa nei o le va fe lo Peite to tono al palemene petea. Ai fati no ino al menna al vafelo. Wa te alton. O le metele ale o le tam fai ele malo le il temilni. O le tam fai. Ina ia o mai uma tanga te langolango. Pe ke he cha pipi petea o mai uma e langolango. Ma fai se mele lei mo sa mo. Si so ia ta tu te tam fai o lo wita tangata. Ai tau mawhai e se mea ina I au aine ne o sa moa I se tūlanga li. E loa ina le vai te lo tātou. Pai e to ina le o wawasa mana ia Filip. Wawasa mana ia. Ia. O le itangi ia isi mao le o tamalo. Au ai whai sa o alkala ka malo ko nga whai e ko ngol pan mene. Whai sa o maoli. O so en ko ngol wenga. Don't be lazy. Ale maoli ka malo. Ele fai longa ina le tamalo whapea. O tangata ia. Awai a kwa ka malo o lai moe ia sau. Fai me vale a fuare le e mauar kupi. Ia pau ngal kalar ko inga whai e. Whape nā la se nganga o se tangata moni lawa e alofa I le tunu. E whape nā fo I la tātou uma. O ka kwa alofa le kongule. E le tātou me moa yo. Wa volo le wa le leo tātou a inga I whafu. Ai alan tātou o tu le pa o lo nā nganga. E alan o walo lo o lofa le tunu. E le na o matou a inga le no fo I tono le tunu. Ona o le tunu na tofi e tātou le tua. E la ngona fo ila yo te tino. Pa o whea da te alu iei. E la ngona yo te tino. Lau tala fo inan fo ila whanga. Tau, o tau married I Palangi. Maua tau whanau I nei New Zealand. But you're still a Samoa. E nai te whaai ul whai o Samoa. O nana liu e loto lo o tali. Matua. Ai latu whai o nai ngomatai. Malo. Ha o vo il wha Samoa I. Ai sea. Langai po whea alu ele ai ai al toto Samoa tatu. O si rea kular Samoa mako Palangi le o e kaimingi. E tai sua malu e alu e whai fe au wha Samoa. Ioi, ese le o lofa I le mele o they love our culture. Tu le epa. Palangi loves our culture. Wafu o la tu le se culture. Ai o mai ata tu.
ese le manei o le tātou culture lea. Ia, a te tau mawhai ia. Ia wa ese mai o lātou mawhau i mele tupu i Samoa. Yeah. E te mea na whasiri mai au isi taimi. Ola ele mele tupu i o i Samoa i le ofau, no, don't touch the politics. Tātou wa ai tātou ia i se mele le i Samoa. O le a se mea se project o ia o e te alu e afu. E wha le i Samoa. O le mele nai tāua. Yo, ia. O la una toi so atu nei tu latu le whawhitai tele fo ia i Pokalame e tātou Pokalame, manisi o Pokalame. O lo tau whai ala vai e mo moli le tala e tau ona whaalonglongo i ei ma fia whaalongo i ei tangata Samoa. Mole le leio le atunu. Ta tia ia isi Pokalame ni na tau whaaleanga ia malau mai tātou. I'm over it. I lo una mafau le o ye. O tale to e fia whaalongo fo ye, ai ata whaalongo fo ye. I o pe ia le mea no ia tai te mini. Wa o tai loa ia ina whaavale a telo tangata le whaia minga mea ni. Ia, ona o to e so atu le whapea. Whaftai tele atu le pamol Pokalame, whaftai fo ia, e uia fo i tūlanga sa tau whapea iso finangalo e. Ia, le foto e whalo finangalo. Ia, ona olta olo sila lava i le malu le atunu. E fo e moli mea whaftai fo i o sivaenga lea olo i lalo i o le matu pack and save. Moli mea la tu whaftai tele lava. Na whao fo i lau o umana u whai atu fo i ia la fo i e maile alo whatele lava o le fionga le li panmia na o matu wha ma vai o whatu i na matal noa lava i le matal noa nga ma le sunga ia tunepa li o whaftai su. Ia, o lantala, e alo whatu i atu e pata tu whiloa. Ia, whai mai whole leo le fionga le li panmia. Ia, alo whatele atu ai ei, malo altan whai o le Pokalame. Ia, e o le tūlanga na, o te whaftai ia tunepa ia le Pokalame. Whaftai fo i lo il tō wha ma le utanga o ia te oe. Ia, o a fo i ni whamtalanga fo i ua le tau te mali i whaafonga Samoa ia tau finangalo mali o pau se me o i ele ma o fo i tau tua le nei asu. Ia, tonu fo i moai fo i se mamanga ia tātou a le ai. Ia, o lo awanoa lava ia tātou ia le sunga ia tu lepa. Tātou te whesili iai ia ona wha tanoina la ia lea. Mana ambia fo e maua le soani mai ale tunu, pei o tūlanga le tau te e whai mai e tō message ma tui ngā mea na ia whaftai tele a. E whai nei siro matua ma si antama na mato wheloa i o le whatau ngā talo i le asto nai. Ia, mai whai o nalo whaanga. Ia, e whai si uso na mato whitau i whai lalo i back and save. Ia, wata te i whai ia. I le whai mai. Soli, ke whiu al me whai lau pūro o le au ke vai au ko ke roa o lo mpule pa ma lo Pokalame. Ia, malo, whawhetai lo Pokalame. Ia, o whatu whaftai tele a o tau nā le e le el Pokalame o na o tau nā le e mata mai ma. Ia, ma subscribe ma like. Ia, tu lepa. Ia, a tonu e le to i se si mea o te to e so atu e le taimili nei. Ia, ai ave ia nei taimi a watu e la u. Wha to wha tu le pa ia ma le malo le tunu. Ia, ai mai se lava ia sui wa ia o le tua o lo wha peona tātou whatasi ai so se tawhala langi nei. Whaftai mo la o tau talo, whaftai mo la o tau support i le Pokalame fo. Ia, a pia fo ia tātou ainga o lo wha peona mata mai. Ia, mai mo mai, ia, le uso fo ia Juliano e umbalor ka Pokalame vidi mai. Juliano Price. Ia. Le uso le o Henry Price. Ia. E pero si vai ngana, ia, whaftai tele lava molo o tau anganga fo i Pokalame. Ia, ona wha umatua le pena, lo wha tele lava ia, te oe lau sunga tu lepa, ia me se fo ia le whaltua ia sol. Ia, ma le no alo. Tai. Ia, tu wasingano, i le lava upu e mulile ngang whaftai, manatu o lea ua tau si ui le tau tua ma le au nanga o nei aso telefoni ma ta au, e ui ona lea ua i lisi me whaati iai ta ua le palota o matu nei. Ia, e pauare me o le misi alo fo i si uso,
ua taking ala vale risk le melia ia ila faina o fale aonga me uma ia lau tautua ma le tatu tautua ato tatu por kalame manisi i te lelo tatu sau le whafofonga le atu i le whaamalam le maina o nisi o mta upu o whaanenefu ia me se foi o se vaila au i o e mo i latu foi o lo whatauturia i fale ma o tangase ia on whapele ma se tala alo whatele atu i le whatua ma le no whaalo se te foi anga lele tu te tailo soifua ma lo wola le vai so fo ia tatu e mawai se ava no le lei ai mo terminei alo fatela tu so foi ia te foi ia o le nasa mo le ua uma por kala mernia fiafi yo o le ala por fai un ol palota o mai wo ma paanga yo ia e me se fo le tatu ainga vai fai mer fenga malo lo tu lai mai terminei ia ele mo uma ni va asilua yo pau le mea le ngolela fa to atupu le mele o lo ese mai lunga ia au to atupu le mele o le sau mai le palota malo palota sau ala pa u ia e fa ma fan le tua lo to fatua ma no falo langa ia fi uma ai ngai mea yo ia ai o te manatu ele tu mamaina le malo ia le fo uso male au ona na se me nga ai mo le malo manga ruanga le malo ia to e uso fo le la to e sa fo le fainga palo tele me va ve lima to sanga yo ai fa te utatu lo fo ia le fo i tu malo mala tu fo fa no ia se pulelo tu ia pulata malo tu ia lana me fai aso au mana tu lava la tu mo ene yaso la tu ona masani tu e pa fa taili o sua tatu to e felo ai ile tao mo terminei foi ia Emanuel